studio audience no aba ni nyina ya niam edi gu akwema e pese adwuma no so mo get involved na mo nsi ene mo na ye tie na ya sem edi kan aye bedi ye nua ba ma original Nigeria wa SK Boras ono so wa na original Nigeria de se wa unim ofra ya wa wotibi an sem no ejeru ha wa obetie bi na wonso wa unu say adwini ni ba ko fotri eti the studio production line to so a na wo pese wo ba wo so ka bi ni bia wo frɛ akwanya wo me ba cho me place ya kosu abakwadwo wo ho kende idi aba lebene aba Joycetina aba na mensa Gladys Banye Nicholas Asante mi security expert onginam Obapa Christy Maglove Maggie Nana Makobi Ekwiyoko Barbara Sari Ando Justina Okran enso aba me pacho bebre ene adofo amaba be kan wo Jennifer Poko de ne ho kwada so Riles Cuisine and afe Pizzamo Classic Baba Pizarro Pizarro Classic Baba ono so abba yeda mo ase papa ane yeda was onso kan bi an Sarah amponsan sechi Sompa Nkomo de yene mo ana ehwibom abije complaint sheet wo he oh aye di asem na Boras no metena se sompa no so dia sa na de beba ana de beba o mebi mu na wo bari da wo afi SK Boras I don't be so beba be trans o be so beba papa mami mami me pacho how dey waje ha abi je fa complaint sheet ni mama aba no we abrampa mo so ade na ase ne matete atomu oni ememu ya ade why ke fasia sunu baby number 1 Susanna Mensa oye complainants no fry awati atomu sakrati respondent John Kumsen ono so wohi Kumase eno wati ya watomu kwa order in court. This is Sompa otenden Sompa FM. Buy show your Bible your Quran e bi fonchefua bodu ya snap no nye kasapreko mo ina epe chapel ben eko Emmanuel Paya Majaka Ministry yo Joe Bible peja koso Bowdi o family of Mama Suzy mfika praje yes of mama wo se asemo am bekan asemo am bekan no kwantro mi nja akoshi erade boa Order. So for mama wada roma ewie wa beto wa mama yes mo ba ha ne da nejo yo irite mpoche wi abi ba ha onye boko so me banye abiga atekunsi afre ya nyine na mo na menyi ba be mi share wa fan John Kumsi na me no hutu na wan hwa no abofo class 5 no no so kwada baba abafa na akọ ne nche wo Kumasi no nto abafa no na ye no wa amambe so onyi besia wo na anhwa na abafa na asade hutu esika ede maame anano nti me maame no ka se de anam mo fa mo ne da achi nti mamu ontie esike bia wan fa na manama onfa no nko nti maame di ankwala na ma no onye no kre na maame bi sanda onye le katina onne ncha na ana onye le ka bebi no so na onye le katina na ncha akura papa no obeje akura so onne na betena okay nti onye no kama na wa fa na ante asha o kwa ada so na ma katina na na ncha na da nti da bia abofra no fra complain na etwa da mo kwahwa abofra na asitinem nti mo kwa no ma amfra na no ma amfra papa no na mo kwai na abofra na asitinem no onye nti abofra na ka echa me da na wa ya aso de na laze emena ade ahwe no wioma no wi ya ne oto ko school wale cha de atina board da na sane na nana de aba atwa ni so emena prayer atwa ni so
Antiash. Into I know hospital also there were cashin ahwehwe you ne papa so on fa no nko. Into there bia ofra complain you are into mo kro wana na na sa am fra ne papa man kan cha ne dem ba fa abofra ne me na no be sida bi. Awona na na fra me dem ba fa abofra ne me no pa sa me za le fra papa no wa benti papa ne bai. Na ma na ya housing ni ntama ya ko na house of mpanyimfu no ho. Na esa kra ni papa ya house ni. Ya fanti na ma me no akwa ne chan was no to. On was no to no. Nti mo kwa na ofa papa ne ma ba papa ne ba no. Na anyi abofra no guane ade no kwae. Nti mo hu abofra no na echiru kwani biem. Nti o na abofra no meti na kada abofra ne from ndo kompra ade chekwa na mese. Nti wo mo kwa na ofom one papa ne chan. Into one more corner, no, my catcher, no umbrella, water pride. Into many papa cassette, mamma obey. Into our bed now, we go to school, our sons to cry. Abandonment, I will friend in Cabium. For no time, I know him down before no him alive with the friend or Giffon. Papa need the phone. Sompa FM. Sompa FM. My friend Papa Sompa FM. My friend Papa so Papa no, and ma. My friend Papa mpeda me nya abofra ne kasa mama me nya abofra ne nkasa nti me na mesa abofra wo ncha ye hie nyina ya ne beden tell me friend me peda meta abofra ne nka apeda menti ne nka nti abofra na tell ma mu wo ho na wo tie ne nka na meti ana asema asman me fra pama mama me hie abofra ne nkasa nti da ko na abofra ne nya akwanja ona o so lo market na ofra ma me hie ne kasa nti me na kasa na mo hwe abofra o ka aka mo wie school ne papa oboni tirem na o form 1 oboni tirem anye last year 2024 for him no control na so mane tina na name o ma okọ ni a o hri no okay ma 2024 for no him no control nti abofra ne o ka 2 weeks wa control bi se o da waka da boarding nti abofra no kwai boarding no na me ni me da abofra no control bi nti papa ma na me frɛ papa na mat da abiga control business anya no kwa da abofo no control BEC na me sa me matin anya no kwa dia na mto abofo no ko school mu wono na afa ma ya abo school na me sina school mu ba ya do sa control BEC na me sa me fo papa me be sa papa si anya no kwa na aba ni so control na me sa wo ne da anya da me dem pa bo tewachi na aya abofo no me friend a opada utuma kasa ade chemno ntuma nkasa bibi opeso ka bibi hanu into one of minisco na ma say ni ska nsi ne say ko na ofram da ya abofra no ohwa bibi honu no ntuma ya de na anka we bisa na ba de na ho no ntuma ya de na anka no ha a sha so be school na ya no na nde aya de no na se teacher for ne sakra na ho keka ba fom na ho keka ba fom okay into ada ogocho bi isi wie yi papa ne be di ne pe Friday no na me fa ne papa ka cha dai me pada abofra no wie school a aba me ncha na mo ka abofra no so kaka na ne ta mo so do ni school si ba mo so mboya mo wa ma papa ne so ntema abofra no amba me ncha na me moto ma adwumi enti moto ma adwumi wata pada ma me fra me da na abigala abo na me wa bata krade wa abo mori fi mori enti na nti ba mi bi 5 o'clock papa fra me da ma ate abiga nanka na masa asisia na ma me from there abufo na obuduro na asi no no bia na mfa nanka ncha ne da wo obudu na masa me nim nti me from ma me na ase nsana la abufo na ba no ma frɛ da abufo na le no le ba nti won so bia anyi wa azini phone ba ma abufo na wa ide na wa frɛ no nti wa ma wa abufo na wa frɛ no nti abufo na ba ya sa ma nsa no nkɔ mpapa wo biem nko school na masa nko school biem da abadi nti asa akam papa no won mboko school pa da nka SS me yede na minko biem na ma me start there mo le bobo mo hu ti da na new school ne ba mutu me abufo no me na akɔ nti 1st January will be the boy no me friend ma me do onja na kwa na mbra me ncha wata krade no ombezi gro yen wo no new school ne ba abufo ne ba na mo hwa ha abufo ne first otina no shuba na asesa anya kasa wotu asam bisa na asam an kasa wo oso na pattern wodi butu wa atena wa me ne de ba no onti ana aba ne last time wa asesa obi akodi na nti aba da man mo so ma ya style na me kacha mo so na me panyin de abufo na ha wa atena mini abota wa da menya ma no nti ma wa asan akona papa ma no wo mori
na se ya bi nya abota na wo be wo du dam na usuben bi ha fa abota na aya dam ha na mo so maletete nti aba dam na okọ nya na sofu ma me ho nti ade chain 1st January ya to fight we na asha ya to party wie ye bibia wie ntan family mo ko ka hye dem na sofu ma me be de ya ko bi atiedi nti so wo bi ya abofo na ka asam na chen na sofu ma me nti se me ya ka na sofu ma me na obe na obakase wo na sakola na wa hantanya big deal okay nti wo na sa ade da abofo na bakasa anada ma na bakasa akola na bakasa ba bakata nanim okay ya nyina nim osua nti nim nti wo na me na sofu ma me ne ba from ko de mo na muku na ya na sofu penyi o na se o adin kana akase ya me yin pe ma na edie no ka ye ase ye ho pray o ya se abofo na aba ne ho abaka acha ne ne papa anyi na ada Boko asi Abraham pasa beram kan okay wa ben papa pasa beram kan o ka se e ka kono wa hwa papa ndin saba ko ne twe okay no pass wa okay say ya no credit do mo kekan say no credit dia asi so fami ono ane papa owo ana step na na papa owo no nti asam na ban dem na masu no agito ya panwo apai Ghana mema pino say ya no kra na maami ko Africa free takra de fane baba wa makumase esem ha no ye betue ma afikira asem we ma woni obi be ko jelo asem we ye wori akasa me do fefe nti oba ndam na oda me from maami na me di asem no twem da ma asem na abiga be ta wabaka achen ya no sof ma na me from uncle so me di twem na sa oda yaba na yitu hu anoma nti ya kwae me mo sof maami ko mo wi na ya ko boy no krofo na krokwa kan na papa ho ma obe papa na sida anya abofra no hwe na abofra no wo school nti ya ko nya no ko mo da ma asem wat mpene ba asa nti mpene ba asa na ya no sof ma me so no da ma asem ne de mi wa ya abu ya ka fa abofra no wo school mu ma be o ka aju memoria cape nti ya ka fa afra no wo school mu be na abofra na acha hawa na papa wo si ati o se da ne wonu school na wa ha tika wo de be kata nanim na de onim ono so aka yes papa no be kasa wo kra na wo keka nsem egu akran so we de amebai ni wonya kola so wo ye how many years 15 years wonya kola enti an ha ka de wo nim ono so be ka ne de be kata nanim kama na waka na emla ene na di onfa ne wuni ni di kura be sesa no wo ban de e ban de fufuro se be obi nkomi se ono nso oba na yitu anu na asam na se ya hwa ma asam na ko na wopeda na kon benyi na kon wa ya asam no ti da ya asin na ya sin no oda yanyi ayaja asam ne fa mbroko how abefa ni se ot first no anya na sisi aya de na ti papa no ne picture bai wacha maji etu enza friend asam we ye beti 158 days asam we ye beti 158 days le kwaso a opem so beba wa ma ne photo e betre watch na TV so my lady say ko pass ye chire mu oppositions oppositions e wo krom ha we referee fair odi premier league bi fire ni din ye make tem sa microphone te say na sen so ba ko so akodi akra bi turu ma say no enne no e wan te na show so bonni say ye no pra allegedly ne ye be de be si me do for the kasa enti ya to safra no yim da SS na abofra no kraye no na yelbagi da miska no ono asa abofra na amba ne chan wan ko school nti ska no ontua na ma ka se awo ba na ka hwe no wo school anya sika sam na ya ze ba wo ba na se anye na ada asa anya ono ka ono ya fefi asem ni mu anti ya kwata krade no na man ka fra me da boy no wa fa ba da usulami nti mo wo ne nti won tu wan ka no kwa na aya no kwa da anye abofra na ada na bra we anye nyame soma we de senke bo ndu akulu se de bia ya me ka ha me dress original Nigeria ni bora so asan ya me de pasen ne omo na sa sem chenchenche we abesi o me tip
medofo wo de kasa asamu me see pity 170 days kasa abandam na ya wona atwenyi bidanka wo baba ka biribi da o ebia ni pa na afumita amandi bi oho wo da we ma abofra na we nya mani asem we mlasem mama me ya amande amande mla wasem incense wa fa ne ba akwa ne kwanso ya nda age eto prison asem kasa ana upamente no waje mpatesi ka meboa o me asem ne bisi me abofra ne hoboto na yare hwehwe twika usem yi mo de be wi akiri mo be si akiri akodi sika ma asem ne troka kasa ne tiewu enti yare hwehwe ma na wada obi kire hen wa ha na wada yade ne na asem ne ba no wizin hujuma ma yo nti na ya be ye de dwa na chese tia wan be ma no ne ware ye na tuna ya chi woni ne wo se e ma ni ba ko be ma ba ko a friend o ye penyin empo cha enti no oba ne papa ho no be di how many years oba ne papa no o class 5 tie se any fimi se ma ba ne papa no o class 5 edi oba no hwa oba ne papa no edi sen ana sa wo how yi beba last year we got to be na aka 2 weeks we got to be na da ma asem ni si okay me pa chaw abusia for me to ade abana ye ne akra na di nkomoti me dofo sorry na makra ne ntase ya munkata me be ya ni mu ma me kama we akra keto akra ba ya fefe afra ba kan nyina nya kurukura wo ate na papa ne ntwe so hot amfa ntu me pa chaw grow fine kope bi moja dro ube grow fine said doctor so moja so ate eye grow fine udidi anya eye grow fine ko kete so awona ne nyina ye grow fine we die nani asai eye grow fine emojawe how ko di grow fine ni bi dro na ni grow fine register Herbal center for ne dia ba me pa chaw wuhia ye car no ba bia nso a na wato bi 0244 596 532 3p garlic mixture kona ko gibi piwak for ne dia ba toa ehwe pai ni tini ye kokko kasi amroso kokko gibi stroke ache 3p sanu na yo titi 3p wo fra ekutu 3p ebusuan chemfa kona ko gibi 0248928824 educhuwa kokko gibi etitie duro kona ko gibi ni nyina be dwan kona ko gibi educhuwa malamis ebetu malaria ne typhoid ni nyina join this nyina ya be ni nyina manka ponu ebe ma be ma ginam 0208161800 ro de ahen hamde ebe ma be ma ginam minya bi da wala ni minya bi omni be fia kokosati ne nkwanta bi sam na chiri guzo e bu katreza no afa wo me fa ko me pato yankase pad ye ka say yes Leicester Ghana for ne amoase extra long kokojibi heavy flow ni nyina da ebe ma ho awe we say 24-hour protection ebe bon ho ban 0501 390 337 Exodus ko jibi moringa capsule duro papa dandelion capsule ko jibi yare pressure ebe tuno any hypertension ni nyina be dwane droni entafo ko jini mi no to abia yi mienu nom na no me kama wo ho atowa ya de ni nyina be dwane 05447033 we ye bibini toma plus ko jibi ye wo se duro pa obo ano rew ebe yi afiri ho ni nyina be dwane esiwachi ebe ko o se tumi ma wo ye se de adura che wo ni nyina be dwane afiri ho enam eye bibini toma plus ko jibi 0541 337 810 bidima fo se wani amawa bidima fo se wani amawa Dr. Time da so be kabra to oyade so yo abua kwa ago so wo mo yade din a na nkire se wo sa fo ani kirem no hwew yade bia gripoko asemayira obehwew Fred Doctor 0244774282 ba echamfo ba wo se yade nyina be dwane kono onhwew obeti haban to so ni nyina be firi obeti haban ekuro bi atu eye funwi obemia amani nyina afiri ho 0244888004 Robert lubricant eye engine oil papa ka bia kokko jibi se ya wiabo Bedford Tico
so that ni nyina de gumwa engine me boko 0592 350 916 a bishop apemprande afie ni ho say yes silver gold ukra 4 cities or super tubi ukra 4 cities abi ya to benya bebre ya wa astam room ya digu esi ye kom ye 058 ni nyina obenya bi Dawood dokotei ojuso krapa oya ade ese eye jimi adwaman eno de wonsa ni nyina wutu ase wonum 360 na de wontement ni twitwi uni pedua no 0241244012 faith homeopathic clinic enu nketwa prophetess kono ko show faith yade no so say duro kete odubetu na se obehwew obetu ni nyina firi ni nyina beko ni nyina ebefiri wa fu ani kire na won hwew o se duro ketwa bi odebe krim na hwefo je wa hene makokoben team ho a en kraso to mantiaku Fred Doctor 0244583859 Sister Natural Spices Didi peche ya wa akokọ de kono on hwew odwan ni nyina da obey mo bi wo de ye nkwan ya wo de ye stew so a ya wadum papa so papa ya fi ani kire mu ho 0243535025 weye Colitank Dental Clinic Wobeyo ye kwa ko yesen IS2 betwa root canal treatment obeyi ni nyina crown and bridges obemana ikama tokro the friend says space to space obefele beke kabo mama amana ikama oye cosmetic dentistry ni nyina edi asemni any ensem bebre scan history cleaning and polishing teeth whitening ni nyina ye obeyi ni nyina ya wapata se ka kire amaje my building nim ya Ben Vegas ye nyina fi ani kire ho no hwema ye 0538250078 me baba wa mama udin e frau Christiana Christy etesen ma oneso na kasawai wo ba show isu aye Bible ye wo Quran snap mi focus ya bodu ya ne kasa preko pede he okwa ya sole Pentecost okay Pentecost Yesu Ifradam fu fami chazo ko Pentecost Yesu Pentecost re bodi eya mi Christiana mi kra Bible sa sama me be kan no kranko a mi nintro onyame boa me order Christiani asem na asi ono papa ntem Bachel no kom papa onti na me wa mama me vo ntim papa ka so oba be fam na makodi me kaka me kwa ne ya me pesha na me se o ma me kom papa ma me kom ntim papa ka so be fam na me kwa tobo na kasa na me kwa na o pressure o ma me so pesa o ba o papa nchen okay na me kwa ntim papa be fam me kwa enu no odo me kwa mani papa me ma me adede me to me Mami asha. No, until my hono ko efi hono na setran ne tesen. Asha send the neck coming na ekwa ni no man no blow me no tetim te am my friend no my job before. No my friend my no catch that ko am catch my Mr. on be fam on be fam. No man me see you. Then be am friend as na make until the dan one me buy so be fam akọ. No, me na no efre papa say mba me aba say obe family eyo na na asha no me aba say obe family ombra ntim papa bai no kai say no mi ndi na chi na me kana me say me nko o ma me nko me ma me ho nti e say no papa family ono ni me koi to papa family ono me koi na papa and call me on any fee. So I never call on call school na me drew form one or cast of mamma name form 3 for Naco. Now, Mrs. Side, me meant I sent you when me go before I'm a friend man and a catcher. Now, mamma, poor name say me got trees. Now, Miss oh, form 1 and also register any form 3 for Aquachro. Now, no crowns are not such. You can say. No, me catch me na until mommy call and me drew form 2. No form 3 for your culture now.
or mammy come to aka to some to go Troy. We say 19. Okay. Until aka to 2 weeks, no, your head, no car say, young brown and does body. And now me catch up a or see not to tell me no more and be back until a new man or them ever go school one. No, or for a friend corner there, one or car say maintenance, name parents, no maintenance. And I was answer all by a day. No, car say your head and the sea on stadium, and a colonel and member car dam. Me ba obi hu no so so me no fumu man ka starting a share my suit men kikam no na ya anaju men kikam no o papa so wu no fum e bi ahwe yo kasai enti o wi no sadin sta gura wase o se wo hwe o study ahwe yo enti o wa nan pe se Sompa na yo ka se men Sompa FM. Me tell them personal room, me pants, and I say, I don't know, Kai said, me mean yet in a man, deal, but come now, church and so, the name panisu. Now, me can so on jam, now me can adobe and Fasobia, and sooner or no, never die. Oh, papa, now, what for bear mother? Usi so bear maybe I know nada. Cano correct, Christy. Or bear maybe I know nada. Or no damn pressing. Nti wono da ba akope emoja bai boko owie na dia asem no ka kire o ka so papa se me nka no na sa asem me nka ntwuro bia o se ma wani o pese wo wani ka ne ho na papa no ni yere I girl on why na da do ko na girl no way no on no like I said girl on no baby etina no on sako in that time no ni ho o papa me no da no obu atopa atsi wan bema wan bi da o papa de ni dikai entintin wo ho ana wodum dem ho light o ma light si so wo si wo premen you wo wudi ubanen so wo peso sa hwe nanim nemra o ye wo sa no eye wo de wante hwe Christy wo dwiri wo ye wo nwanwa se wa papa na wo ye bibisa no edi na na ekoso wadwini everything na me gen sent o na nkasa ade pa no o hihye no na me gen eno ma bebele cause na won tiase se wa papa na eti free start time no a wo ye wo sa no se na life na ye den wan kasa woni padua na wo hu ni sen ase me ade kwa na be sim trima me ya na wo ja eneni pa nkra ya me ya na ni pa ma ni pa ho ye wa hi wo si yeso ele free cream wo di premier league Jeffrey Asare wanya kesi o mali do sa kira de we teacher wo be ku school ana o san pomade soso tailor enti na adwuma miensa ne nne de repeat to betwanwa refro bedia na odi ne nne yi malady ya nu ho malady e de be malady wanya fan case de malady wanya fan malady say ba me friend ananom se papa twi protest ya Christy nada na oye wo sa no twen ya bra wanim na wakasa gu mic ni mi wo twen ya ansa eche ya ansa na wo bo ma na wo boa wo di asem to papa so na like me o wa comment bi am ka che no obe he na papa so mi so say bi a on share obe ka se mama me mba ni chen bi man kan che ti bro no da wie ye sa no na wo te he no ka se I say also no dan na so no me so no ka se me nko me dan mo inti afi na edu anwumre bi a ti emro ya wo sa na di sen ansa na omo akọ school I dey chen na me go school na isa wo bebe ko board inti wo di ka break akra ni virginity obi ankodi no
yi kwasi ani abodan fa do so Ghana wo na me say 2025 ya ne mo me mata o mase ani mu o Angela say agina kwa ho de me ncheke o mase ani mata enji di yi na ye tie sompa me say magina mase ani mata eti evangelist ya wo gina kwa ho eye wo ma de hye emente wo nkafra eje collection Debbie minya wa me didua bebo na chese Christy onyi ni se obi na aheda se gu papa ni mu ase enya no kre se obi na se gu papa ni mu ase na ye no kre so ne wo dai o wie ye no hwe ni nipasu na na wanu ne ho wonu ne ho ma wone so ne ba bo wa no kasa na onu ne ho me pacho original kori say na kremra na me pesa motete ho ansa na ya frɛ papa no ansa na me say asem 178 days and ye bedi no Erisha for said ye na mo kan ye no so kabi and original Nigeria wa ofia ya na why original oh me net say yesu adom busu shika nkakra say de shika na asem yi onte ho oh me ma me nchi ahwefo na etifo san so mu ni ho ayi ni ho sa Austria policy na Nigeria bi chiro mu say kama bontin a kama ni to so meji so an say asunje nkan ma me oni ni papa bi e na ye me am ofie ha nti no bebda no asunje ka say buda no pasem na ni dia me ko fo ha o na so me kota kra de ho ba bi dia nkofo si bi hwew ne nkran potem no na dia ya bo fe pa bi da tabako fa de bra sa me fo boga okutwi oso de dia nyam se na wani no ase fita na yira fim na ka dudum nko a ana ohu de onya no ho ti be sika mo do awra nso Nigeria mechanic gam omo ntu market we no producers ya das na me tia maye ko mti se usa so ma mi gu fufu so ate no aye din ko ko hena mo de bi so na minim twa ka be twa bi papa cause ensem mu oya we bible ka mo ase e twa de e bo man ebi niye dia na be ba se bi bread ya se ja so ba wa kana to ho e fa no na wo fa no enu light na esi so to se papa na ngasa no se bi oya mema na o mu tedua mu no e dia ha ka se otimi hata no so ase bra la gbe nbi cause mo mbi abofra yi sabi wo ka se wo ba ko mo ka he ansa akọ ma me se e ba se company for ma me bi nya gbo okrum ha mo se mu na ni bi na nya aduma because ayade akoso a me ma na ya sabi me church ke boni die sabi ya ja ba yo ba se die fa edumo ba bi na bra ba so edumo minimum edumo chi ba bi no bo se ma na pai me nsa 5 ade achi so ayiya ka papa ho ubi sa bi de ko be ka chiro abi je kura ni na ne wi o madan so mo ko ho oh se wu twama edumo mpato mo ba bo se mo e ma na pai ade achi so a nyi oti budi amomra ka de obe yo ba se no ka de fa wa wo ba ni mpon ma me sere ti na me ka se e mamra nya duma we nka be ma we se bi nti na ma ba ba fo ti se on kan to ba so da akran ko so ya le latre o ti en se ma ba fa ka o se ofisa pa ne ye ne sa no se ko si nda de mo kuni pa kwa na ba wo ye ni o se ni pa aye ni pa bon no ana ti se we no so on fa be ma da se pa no en kwakwa na opia so atim wa we oba we se bi nya adu ba be no de ni we ne ti se mi bi ti mi stress ye se kan ni fo papa bi se ma ka wo chi na na bia kwa pe maya nka fo se kan ni bi na to tiri do so wa twa fa ni hwa sa asa ma na me kama de dia boss ma wo dia start the program he em pe du abu anim afa de ba onu oni ada o se a lot e koso nya do ambassador ke sa me ma sa no ya ji ba ko de bia maya nka fo se kan wo dia fa nim show e be sa na ho ma me ni bi ti me sura e nya fre papa de die ba dia bofra de ye be fre na me pesa mo tete mo nte ho mo dia me kan na ze echiwa de e bo ma ye sura panifo omo fom na se na gaduma die ke ka police won page so you go and ka kofa pan na we se bi ubenya lawyer ni bi obeshi apa na ti na fi discount e ma me nso a mo ta bi buka ho na mi de ye bebe ta ba ha wa pani na to fa se bi e kwachi apa no ma fa ti abusuafo no ya kwa diska we mu ka refi obe fo ko mo ti se ma je se ko di e re ma cha nkasa no bo se akwachi penalty fo bi because
I said, "But Baker, where we know she refi." Because if you didn't come back, I said, "I didn't come back. My number can't watch him, sir. We can't show you." So about when you come, I said, "The two." Obi this year, once I push off one I be fetch money up more young one man. No matter this can be, no matter other. Not for us, but it is a man. So papa will go there, once I take care, say, Betty, no, 158 days, no, me know I be a tower cheap. And black beer says that this papa no piano. Your first Abrano, and find the member be a song money to do. Where the Mississippi, where the young Casamo having young boy. What the much not going to be a home, more fun, mammy. One person can't come. Be careful. That's I'm for. Yenya bema original Nigeria ena yetse ne nka no Sompa Nkomo ye ni edipa nyina na eye ukwada bia ye wo so ka bi eti wo mo free show so no ye invite na so abekire wadwen wasem no a ye die no ho na ye me dese na original Nigeria no SK Boras omo na sem checheche say no mo nyina ye mema no mo nyina so wo mani bi no mo nua bema ayamu yo say allegedly they are calling case no credit la free our pomade o sa kira de what do ni ba light si so one fa boganya so on very Boras my lady let us say boko on so I ferry me dase on so jire mu pa no TV so na real ai no go be on TV so no na no wa fe be on no na yesem better na me hu no de me on TV no am hu no cre e bia sign original Boras international wo be yi o asem no ma me say memma me ba no me na bi wo boase afa na do pi wo so wo enti ontumi nya odumi nyetire sabi na bi a wo to so mo ni adwuma pa ye da o ma man kwa tentene se etisa na se yam pale papa yi ai na bai sa me ba me bisa papa ne se sa bra kra yi wo be fere se wo be fere me ba anamere yo ana ben fo se wonu aba to so a e na wo so da bi la kunta so ana memo mo ti se nya so mo be dwere ya wo mo tan bio wo hye dem mo akwanje panta wo hye ho wo shanda wo hye ho wo shata de wo hye ho wo hye bi wo shakola ne ho enti e wo geji ni che wo hwe ni che enti ans na onya akwa ne beda no ne do wa geji akwa be se 2 months 3 months enti wona ne goda enya de mo no e ma no si ya mpase papa yi wo referee na to say epamade o san chade a o mabafo wo do bi bonwum say so ne obada eye chiwade Mark Abraham wo ti ase se wan tie se nyu anfa nya futuo na esukuru ma ti say eye wo yemba enye wo nua bi ba o nya wo yere ba enye wo yere ba o enye wo fo ase bi ba o eye wo yemba se bi brother eye okotia no ba sa what you mean na kwade wiada na se bi akure ko kale ma se o man ne what pressure amakodai akure ko school ma aso wo suade aso wo sua de akra wo transe aso wo transe akra ka se so hu ni pa kwa ne ni pa wene de ntia de wo hu papa hu ti na menne ni pa ho ayakra na hin se me papa ya fra no na zati sa me gwado de me nua be ma Nigeria ma kan de eswa mame yanyam akikadu yanyam mako yamfa pepre ene me so anka ho ni yamfa san fa bi fifa nkotia no eni hwa za na mu no mame aye niam ho sem ye ayesam na ke ho so wo ba aye odachi koko wo ba aye odachi ambe wo ba aye odachi na godi sanu ma weche na abonti suni godi weche na je na ba ni pa kono ye mi ni na ho na so wo ba onyo yire onyo mpra so wo ba wo fe sedi ye wo ba to so sedi ye wo ba rum kasa sedi ya e na wo so wawo obi minim de wawo obi e dia nya kona mo no ane ye mo ba e dia ba kono nko akona be nko adai atoko mo onyu ba bia 15 good years me pesa me stay so pesa wo he so ko ba na so obi afa no na za wo ya doctor wo ya doctor ana wo ya zabi wo ya malam ya me na wo se fa papa no na ti sa enemi ye nyanko e wo no dabrabi eno no tuni ya ya ba share se ba pesa case se papa nya hwia woni so nya hwe me na wo si bi o boase ya fo no fa bi ne da ho twa ho papa ba share se no ti ani nya agi adwuma to ho ai ya ba hane no ya ba za kwa no enyo no kwa ba so wonyam ana kwa nya ho kwa ba so wo di a e obi a di a enta kwa ne ye ofase e ye ba e ye nua ye ntra se ma se na matantan we na mabufu sam zwe ana ma enkoso we na wo san ka se wo ye teacher wo san se wo sai teacher we no ntia so wo kire
o she ba wo boras we die hu o kire obi ba de o betu akodi obi ba wo bebre mami bebre o ya dwama bofo we ya do tai na we na afaso amiache no enti mami yenya botre so be frɛ no yɛmfa ne hu de yakɔ me yenya kɔe sanadu no nsia kɔ ze betra wa mama pensa kana o wonte me beka abi je munya na mo frɛ papa ne maye mo frɛ ne maye na mo frɛ ne maye ha mo frɛ ne maye enti wiase wo de yɛmfa enoma bibi ene enwa we ni so yɛme ni na hɔ because yɛ da CP boras yɛ wodua na ho kras enya de ebe yɛ abusuafo sɛ de anim no na kyesi eguso ene yɛ wo so ka bi tu nso ka bi no yɛ senior college am friend ye dwumadie so ene boras all the way from Obuase ena original Nigeria kotwi ono so aba na omo no ebedi asem na maye Abraham Pabeba ono so beka bi is the champion so beka bi enti na chese de ewo ho no abi je mo fra papa na maye why mo fra na maye ye to nsa frɛ no wofo wanfa ochina ebe sa tena case we so ne picture da be the TV so ama ye masa nipa we entretenam senya etro na krande e de to ne papa ne so dia cause many be also no mu ja wade a na dwobone aba o mutrim no mo hyem krane kutupa eti ye be sa toa mo frɛ no maye na ye musa ne sekura do because said ya kwani ma me kasa say afedi papa ne gitu say ni pana okoka che ne se waje atum say o no wo number no wa fa no aha ni wo fa no wo ma me number wo mo nyi ma me number ne friend say wo fa ne ba ye no me pa cha wo ma me na wo fa ne ko bo na ma ne say ba nyi na je atum say wa fa kra no ti me enfra wo ma me so ne musa no sasa no wo bra wo mo frɛ papa no piwak simadu yanko ni tentem na mo frɛ papa no mo frɛ maame ne maye pa cha yanko mo me da se ye matiefo nyina aha emo bibia akɔaba de ba Sompa TV so me da fo me busasa ompo no emete se ndi so waje me so wo fi se Nyankopɔn adom ho ye ene ye ukuada eda soronko Nyankopɔn wodi adom da bia me ka cha se edu ukuada se na Sompa Nkomo ekoso na we hu se piwak natural I the 3p garlic mixture abedwa so no se ya metena se ne yengugu apomuden so ensua na chese da no enye wukuada ene yesimedupe ena me no e kasa se le mommy edikan aka no gie number na ene doctor enkasa ebia me kasa yi wo hwe ye mpempi na so number no untimi emfae fa friends sia doctor ayekra so ono bedi nkombo piwak natural ye the 3p garlic mixture abedwa so ye wa botre pa se class 1 teacher no doctor ayekra so ono bedi nkombo number ni ye friends sia ne no enkasa ye number no e 0248 92 8824 0248 92 8824 wey any number piwak natural ye de ye adwuma ene me nkomo amene wo edi no ene ye kasa afa mema no ho omo ne efie ni ti enti se omo ho techema efie ni nyina ye ho betechema ene ye hwe prostate gland emema prostate mpempi no bo se efie bi mu na maame no ana eba bi ana enua bi bo se waba obi a odo ono ye fine kakra no se ese mi kuno problem pa o yesi ni prostate no problem aba ho make us say cry yesi wanhwe ye de rubber ekoto ne be me mo ye friend catheter no nipa ne no anyi wonni a enkomo we woni wonni esanse eye sensitive enunti ene ne ye ne wo 3p garlic mixture ho komo say be ma bia e wo say eye adura esi wo fie o office o kamu abre bia wo num bie esanse 3p garlic mixture e be boawo ama say e how bi e ba o prostate ne ho a atwitwa agyewo aboawo esanse 3p garlic mixture eye entini ani mojamu adwuma ena ka hu sa o prostate no so se problem betumi aba ho a efri entini mu ena eba enipadua no ye wo ade bi e friend se junsotwa ana urinary tract system eno no ade a o prostate no edi mu akotene ene se wo junsotwa ne wo kidney ye wo ureters ye wo bladder ene wo urethra
but saa nneɛma ɛnan a mabobɔ so yi bladder no ase pɛn ɛwɔ na prostate no ɛda ɛde sɛ odwonso twa ne nya problem bi a ebetumi aka o prostate no titiriw ɛyɛ wɔ bladder no sɛ dwonso na ewu a ɛhɔ na ɛsogu ko enema na acid no a nipadua ne mpɛ no dwonso no wo kidney no ɛchinsam entebe so ko afa urethra no wo ureters no na abegu wo bladder no ansa na dwonso de wo akɔ dwonso it is a problem ba wo bladder no ho a sɛ ɛyɛ kɛse na wontimi nwonso a ɛba abɛgye ato prostate no so esan sɛ prostate no ɛda bladder na se pɛn ɛna sɛ prostate no so problem ba ho a ka hu sɛ ɛbɛka wo bladder no esan sɛ aseɛ ɛna ɛwɔ ɛna drobe na mɛma dwonso fam no so ɛnam prostate no mu efiri bladder no mu na ɛba ti sɛ wɔammɔ ho ban na sɛ ɛkɔba sɛ problem ba dwonso twa mu ana prostate no ho a ɛde nneɛma bebree ɛna ɛbɛbrɛw enti na meka fo 3p garlic mixture ɛde ama wo sɛ wonya 3p na sɛ wo nonom a ɛboaw ɛma infection bia ɛbɛfiri nipadua no mu a ɛnkɔfo ɔhaw ɛmrɛw ka ɛho sɛ bɛɛma o prostate no ɛyɛ adwuma bebree number no yɛ 0248 928824 0248 928824 kai sɛ aduro no yɛ 3p garlic mixture bɛɛma o prostate adwuma a ɛyɛ nie ye won su be friend say seminal fluid enna sa wonu obehia mu a enkwamwa no anyinsen wo ba no saa seminal fluid na ene enkwamwa ne beka bom atumi akọ oba ne ho ma oba ne nyinsen sa wonu obehia na o prostate na ntimi produce saa ensuo man mereke no a enkwamwa ntimi nkọ oba ne ho eti bema wo prostate mu hawo no seminal fluid no entama because ahoɔden ni hɔ eti wɔn ahwɛ wɔn no ɔbaa bɛhyia mfie bebree nyinsan ɛma ɔbɛka sɛ ɔbaa no yɛbɛkɔ hospital na bɛrima wɔn nso wɔ problem check wo prostate nom 3p garlic mixture na ɛmoa o ka ɛho sɛ o prostate no nso no adwuma a ɛyɛ ɛboa awoɔ enti sɛ wɔn ahwɛ ne yie na ɛha ɔbaa wobɛnya asɛm edi 40 years ɛkɔ a o prostate yɛ kɛse ɛyɛ natural scientifically enim deɛ ntia enti na wohia 3p wotanya infection ahodo a prostatitis o prostate no benya problem de atwa to ye prostate cancer won hwe yi a na ekofo how de abrew enko wiase ne de rubber ekoto bema ye fa rubber ntumu po na ye de ne de rubber ekotum per 3p garlic mixture no ye ka ne se ya wonhu gise wato aduro ni bi na waso ahwe number ne ye 0248 928824 mede me nko twetwe no AC no se wonya prostate ho hawa odwonso a aya na emoja wom wonya prostate ho hawa woni wo ba hia ohunsuo ne ba no emoja timi bam wo sa te yaw abra wo ho esane se prostate no problem ba ho a wotimi dwonso bebre ana wo dwonso no etwa kora dwonso de wo pa na wa yase oya wo begina ho dwonso no bechem emma eye nima bebre ene bede dia mu ho sɛ wo prostate no wanya haw freyen ne enu ni prostate ho komo be ma ebeboa kuma se borura kolenak Herbal Dani Herbal Criske Herbal obenya 3p garlic mixture hofo nko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidua eye Gabson Pharmacy momoni Away Enterprise ewo wa ye ne cathedral ne dinhwe ne mu wo fa kwadwo Herbal ewo Temale baabi a electromat ne wona wo de baabi a wo ewo Kumase Ghana ha baabi a no pharmacy shop baabi eton bibidro bia no per 3p garlic mixture ne nom ebeboa bema 13 toast 30 watermelon netan su di saa de omotonton wo ka ho ka kwan mu no ye se fe ne bitter cola ane michigoro momi da ase tadi bi be ma ribi ebeboa opa ama prostate no abo ho ba oba odo ukunu odo be ma ne dia man frequent sex nembo prostate no ho ba number ni eje da so na ye no obehia number ni 0248 928824 kai say duro no eye 3p garlic mixture nyankopon bo da so ne ino be say mama 3p and bata papa e wa ra be won jemu they said why we are going to sell your bata go na mama mi na go like okay say you like so you are the first time we do 3p is a champion to I need to say papa na mama so for na me da say me fa sa e kwa we say so
na machia etiefo ene yahwefo mama ma me nsa metra ko in da grosso etumi konso a wotia se no busa ho se enti sasem wo senti eye nokure akoda momo nsi eye wotia se bio me your bad when okay is a champion so bodium the deal is say uko deal is say hello Mr. John Kumsin. Hello. Hey. I be jenu apeke. Ojina so. Meto kasa. Yo ajajo ma he. Yana. Your friend wa hini ni adazo aso for mami premier ni ye adwuma Sompa TV. Na how to say? Yesu adumo. Madam bi di Susanna Mensa. Wose wona wo baba yiwa eye no kure. But you said then. Madam bi frita kura de friend Susanna Mensa. Wose wona wo nkoda mienu abayiwa ne abamu wa eye no kure. Mbachani. Wo mu de abeda yen wo baba yiwa ne se obeko boarding school woni nada. Na ye pese ebusa se no kure bi wa sem no mu a. Mbachani kure bi anim. Me pa cho ne me to me safre da be na obeba me atrans. Mbachani ko pa na Saturday ye nya adwuma me pa cho. Efiti wo chena kopem next week Tuesday emu da be na obenya kwan adawroma because asem no ehu na ye nyina ehu kwa de be fa so. Oba no akola ne kasa nyina wo su. Mbachani ampe chena do ko school na ko fla kwan. The required the same from Monday. Eja kumsi me pa cho me ma benefit of the doubt. Dia obane kan yen ka say eye no kra allegedly. Ebe ye fe say usu ba be yi hu ano. Yes Monday man ton ka me find story no. E do picture to TV so. Eba sa baby a obi e close ba be. Adawo. Mpache mate. Pia. This is Sompa FM. Sompa FM. Me to also na me can be say sabi me yoba na so hwe akodo sukono me ya wote wo ya ne won fa na akono a ese se enka bemma bi mpo ye ofra bonten e be pene nka mpesa akoko wie ni papa ade ba ko ya matra se madwene won ya ma study wo Ghana ene se America kra ni no sabi o mi sami ka mo fanche me ma no fo mo fanche me empanimfo bia ya ye de ya ho ye bi no wo sika e bi abobra eni me bi koso wo mfie mu a ya na areho akoda bi be ya bawa wo fie a papa e fa no ne wo fa se fa no ne ba e fa no emma ye titi wo fie nso pa se papa ya usaye teacher wo gu ye profession ni mo se no kura ne mo me mo de ye nyina go school ye psychology ni bi the way you go ahom kokko the way you were responding ye me ka so ye bet and kura bi wo baby ade bia no afefie akoda ya onye 15 years na we 17 voice obeye beye 50 ona ara bi atam ko di no na akonya kwanya na kwanya ye 50 very good papa o dwemu 50 years na wo sabi say dia dey we say so entintini na sabi asori no tinya frako na wo si na trampa so na wo ye nyina akoda yi ka bibi still na ye say wo de koye bibi ara say fa no wo fa akoda no ekeke ya na say wo pe virgin bi afa owura me da me ka kire wo akwara ya uba Ghana akwara be to form wa wo nye oba bi ye nyina ye dia enu ti ne me kan say akwada we say no hwe na se no sikasa no she is bold ya asema ya kan wonsuro bibi no ye kire say akwada we say obi ka se mo ahye na no enu ti owura bomodia na de na ya wo fe say obehye no obeba ye be trase ne mom no say wo ye wontwi de na wo di na bia to be frank edru me say ye di empanimfuo bi no a ombu sa brabon sa braboni we say ye chiom nya say ema omu jare because when no yam so am say we for na tramonda baba we say one we say no kura one we ade say otimi ye sa asenfu say na wo no ye watchman say no kura wo ye watchman akoda no go school na obeba no what type of fear is say obi afa no what an insult and ne me can so ra
teacher no ya would yen say no crap at the minute on the chila. Yes, a school from one and go on more. What you about say ya? A bit in your best and a credit said school from Grasso. What about to get. No, almost so no, a bad one thing there will be about the canasson. Now, one moment, if I saw a pension, like a wood giant and many. Young cry no matter what. Young crow. Never mammy, son of no car. Well, free as ya walk Takra minimum hall. Minimum send the Takra the city. We go born and son catch any say. I don't know that's some quiet. What you need, dear mammy? We are watching it. No, say, 18 and I bet it should be you. Would your boss say, Manica, soft mammy hall? Nayan shed, Nayan castle, if a year, and from 3 years. That's a soft mammy. Susie, Benin and Eden on a tuning jai. Sompa FM. Oh no, that time na meet more mukro. No so any jumawa. Into my best son. Bear 3 months. Na mosha na appearance na. And there of some besi or didn't be fee. The other child should be said even a new school girls or chairman ade. Nobody be. No, anyone be fee. I did tell you. School now, what I buy school. That private or child or private school. Yay, walk. Hey, key a bio, ya be a key o, key 730 o. No, the granny be best. I don't granny be best. Into Moya, may your own and my bed. No, I said, no, Messa, they say, wow, this of one, or so for now. Into Moya, I said, some no more quay. Into Moko and a man found penetrate when he be a mamma. Many Uncolani Jam, mamma, many paid in mamma, and a menecatuano may know quite a teacher said, Joe, me, Jane, and I, Miss Abasem. I check. Boras, Mobile Samba, Papa, yet Papa, did you must have a title. Nana Brampa. My lady, my lady, Papa, did so in Nipa Kain. Ya wo nipa boa pa ewo se nipa bi ti se papa ya meka na se mi wa ya boa sa na o se meka no nokura wo ye nipa nwoma ne dura no ho kwa se obewo ba male di na no ne ye di nkomo bi na na meka che o se onu ane bampo na papa yi se nokura wa ye ni se yi na meda ye do ma kofie kola ni bi na ma no male du ka sa so meka odu na ni ba edi odu na ni ba esi malady me dunya me sesa papa yi eye referee asem na me kan referee John wo so dey say kumse referee John kumse yeso o di referee malady asem we say hon kokko ogu ya malady o ti meka senya no kre o ti mi ma me sign say onu ni nsema malady o keka no ha no enya no kre malady he ye ma referee ti ye ma biase se wiase no mafa no eno ene wa fa twato hihuma de so kosrosro. They say, what dia dibia bontia, a fed your banner, my lady, say, who dino? And a who dino? And there be my lady, young Masanyama, full echoso. No, my lady, answer me, Bob Papayetino. Mammy can't be. My lady, Ghana Yamabo. A sem say beto, Jansemina, original Nigeria can say me. A sem beto, Yankee, a boss, Capolis for her. A year was sent for Muti, but Brew office or Mutiasemi, and come out to Karma Betna, and he found a papano. Yet, say no crow, send no crow, where I buy some. My lady, one would dear some Craco police station cry, hey, I some for lawyers and the judges be break here, young castle Muno Madumay, Bankers has some way say, my lady, and can you see a full campo near Yabaho? See a Babaman yet. My lady, oh my Benny about free me. Oh my Benny about free me. Your best lay and penny for with the enemy, and some say beton no more, and young Kwani Adia, and young Kwan, and Katona, no more for telephone. You were higher poor mumma, and I'm going say, Mammy, who son called to Skawanya. Don't come, I come say, so be an Oscar. And then with me, I couldn't Manson. What did Rafi? What's happened there? Was I a training teacher? Now my lady make can crack and nipabi. Education officers and I'm petty for Mutiano. So papa, and a teacher nipa. No one license. My lady, no, what trade and pabia, my lady, papa, any license in freedom. Young freedom, and crowd what do a mono, said you on one background with dinner, and then crowd with dinner. My lady, young license in freedom. My lady, what did you break young license and all? Sapa, my lady, and they toss you beam. So a referee from Penny for Timo Magana. Jeffrey Sally. Mr. Jeffrey Sally, who was some pound head of sports.
papa oda roma mu committee akobi say referee eya wo so de say don hwan kumse mu nyenye ne license ni free ni sem eno na mi nyen kan ye wasi to ultimate penalty bia ehu head hia maladi no bia wo di ne bade wo di penalty e tia wo fa ho bai wo fa ho bai oye obonia wo nyene ho wati sika ye utim na wo utim ko bo match akoje cup papa bi ade abese no no di referee wo di penalty basa no ade atia maladi papa we ye ti na ho enye so wo dem kwa maladi nyenda mu kwa o ti ekunu free wiase maladi mami kan kwentro na ro ma ga na mla maladi anti yanse samra nim boyan samfu ati wade bomman na simman happen paru sa na bomman maladi nya mutre mami ayo tie na ensem e koso ne de referee no se me kan me hoto na me twatro me kan se mani agya na me twatro munyi ne license ni free ni sem enti wodi referee basa yanyi free ni sem na fe teacher for so yanyi ne license free ni sem sa de pam no do ko so a maladi akoso no wo certificate bi aye konkoje free ni sem use no obedi be pon de kra obetimi ene na da ho no maladi enka no kwente nipa enti referee onti no ho ase no onya referee ni die ne ba no wodi ni die maladi enye abusia sem bia ne ba be ye mami ba office maladi me ka kire no se me sire no on can your person yenye papa no enya fe ye kodura ni mu na se yese de ne kotuma o se abusia sem bia mami mi bisa na mamisa eti mami so say maladi ya tini wia o mo nko pes kan yakwa ya mamra no no nko koda ni binum so nya mfie du no babie mu a o be fie nyansa e bi asemfo ni sem no mami so say uchini tuma ha na be ha kura maladi mami so no na no P5 no ko eti na me be ho o ko secondary school wa nu masem wo so akwaje wo say 8 million ana ade akwa na ko school papa no wan si di nim asem o ka kire on say so wa ma no na afra ko school die oni capo de ne ko eti maladi obetima penema be man kwa wo se ne ba be man ko nim ne papa no so nim no eye picture keke na wo huru we ya di bobra so obeti akwa ne kan telephone so kapre ma pieto nim tam nim kwasi asem ko a ana rafiti wo no odi se wa twon be ma ato ko ho na maladi asem o sa kan bi me dia me se wo ba na nsam no wo be wada na me bia ni nyiram maladi rafi ne mama ne mienu no omote mienu no omote oni oba fa enso mate maladi onu ne ti according to me mami oni sabe akra no omuti ta hu sei ya maladi from fam na from fam eno atumi se sakra ne de wadia tum so na papa wale eti maladi ya ma papa we fa no hu ni so say I can say asuru ade afo atete de won tobi ono nam kwaya se on tobi maladi ye nyamfa ntenne nyamfa maladi ya nya botra se bi se ba ye se mu na referee no ye ni license no ka ho nyame pa ye ni na de kire krata ni na free ni sem na so tena fi no sere aduane dia o bi wiase na kire se oba wo so ni wo wura jonkum sia wo a wo baba wo ne ho no asam ko a wo he sompa soli o asam ko a na ni wo ba ne ode na ne yire yeso oni sa wo ba akwara ne ti se o muti bo hu se so se akwara ne ka se se o peso he sa no wa twena bata sa boras yani papa e ka se mu ye no makrama yani papa ne ka sa ya utie papa ne ka se mu ne se my lady last of papa no e be free call no so no oh yeah hon no to ga asem no ayere abon no won da asem me bo wa un be bia wo ka asem na akofa wo asem no kre no kre to do wadi akra no na se wadi akra no so ya mpa dia apoje fonto ye nyum dwuma yi ai se di mo se twen up to man because the which wo bia fa me go police station so ko do wo dia enko hu ensiaga ye to ma ga na mu ya ensem ebre ko so a enka eza police for de wudwuma so ko do a uni sikanti no unya kamafo uni sikanti no unya lawyer uni sikanti no yanko asema na ensem vota ani no police for bi edi achi se ye fra papa ba efia ana obafia na se aseme bona ye no police for me so mada obafia papa enko ni anyi ne set difference em teacher set yo adepam set yo referee set yo ni na mo no no say yes we are so come on ya se papa no we a bono so nya we and now this are tante we eduba we se be so ba akwa we enyini
no ko wade na wo anya be mapa ananse okro to won ata aware wa o se bai fo o no bi na yew wo nu bi na yew aso me kan entisa na me kan papa na wo akwada no ana ma pa ne de daachi abono ye me na wo na wo ba onye oyire ana ne na wo akwada no so wo person president ediasa wo ba bi na da wo president president kedia eno oyire akwada na badie se me president enya oyire ye me na wo bora me ka che wo ye da adwuma wo ba so ni ama akwanya no abo adwuma ho adwuma ho dawuru bacho nua ba me ye MC adwuma so wo ye wedding engagement outdoor eye ba bi ni petwahye ye ni na wo frame ya me ba dwuma ti dwuma bia enye fa na embo no ku krambo wo mti mo ase na wo plenty ya me ba abeje me bia tuna koso wano fa number 2 anka mami aze kwa ko ye bibia na anka bitumi ekoko ande papa na edin bai ye shi papa de bia e don ba na we na we se ba kwa yire na wo wo go ezi bora si ama na to Monday kebe ko ba bi o kira de so o kira ko sere kwan yate ba me etu o kira no ko sere kwan na e frɛ na o je gbagwa Monday ba ko fa na school yate number asenwe ye nyemo sire o kan ya yiri mu pambe se aboabo so because when you classem Debbie me number ni mama na wo ya wedding engagement we adole me po ye wura na to ana ba bi ni petwehye bi no pm si akwase ya eno na escabulas 0542 011 511 0542 011 511 baby am nko ne baby a se me pedo se emu atwehia baby ni betwehia bia no wo frem ya me ba ho ya koso wa ya da se wonso kabi eni o Sompa Nkomo ba oba no mamu akwanya wa bo wade tode no hunso dawuro ya ne mu na ye adwuma yi ya hwefo ne yetiefo nti sa wonso betimi abeka bia fresh studio production line no se oyini ni me so me frɛ show yi da ko ya ma kwan na me so me ka bi original wutie papa ya asɛm yi me no kwasɛm sɛ ofrɛ no on se be prejudice ni pa bia atwa nto a na asɛm ka no insisi so na no play bi oba bi nso a ka afrɛ no ko nwa nko ko sɛ yɛ mema ni bi da bi na asa na ni pa bia asa no aka sɛ bibi wachiri yo papa no ha de no ayo sɛ bi asɛm no ye need de ba ti bi twa ho bi e de nwa dance Nemo adeba kwa meti anu maye ko ma na mi so no be fu se ma. E ma tani ni awofo bi hwe bibi e hwe bibi nso. E chichafo bi ta ye sa de no. Ya pon school me baba won ti mi fasa no ani no. Be pon so ma me. Ibu ku ko fie be si mata ade be ya moko ma me. Oh sa e chichafo so e chichafo bi a omo nta nware o. Wutie ma me asem a o kan ya. So oni ni jai onyo ba bia ne se bi pregnant se bi me ko ba ho ade. Because the suba no wo mo ya bi di. Ni man so wo je yo. Timi shwe se no abra bosi bi kan se bia nya de apostle okoma yen ka se bi ebi ya dwuma papa na we bi je ti se omo nhye mu kina na nya se na ho boso ya be ba ma se ya nhye mu kina ma emra no an renya mfa ba ko fa nya nse asesudi a e be boso aye se ya timi shwe papa yi de o si bi kan so se e da fia do be ba se be o be ba se be bi kan je se wi ase o be so e ja na etra e na fudia nwa jem na ye se tem o se ma ade akosu ho ye wajani bi ho a o ko ye ni baba ho ade ko se mempre menti ase da ni ba ju sika se ba ju tuma se ba ma di na be ba o ti ase da ni na so oni onye fra akra no kwa abofra ye de oye no we o betimi aware obu be wa go be suo no was wa papa be to veg no so hu ni pa bi ani pa ho ye na so ho ti bi de me sha de me sha na emra o prom ha ye be sha mpanifo no me ye ebi ye adwuma na bi a ti se mu nhye mu kina de hu se yes o ma na atimu emra won because papa so hu ja no e ko tu obi o twike oni lances ma me o bi kokota fa so be no was ja papa we afa de ba no wa ti me twika mini lances e de me kokota na je hu de ni ja papa we ya ma me emra no se bi e kwa no se bai o ma no se na e de aye pani ye ni nkoso ti na mutia ti me sira se ma papa so be de fiada de ya minister bi Australia college o ko mo inani o me etie ni panifu etie ni ani tie ti o ko mo inani ya twa no na be bia mranda bia no ya bia yes aso ka tika maami na busua o de yesu so na o bi to bi o ti ba mu ha ye ti bi tie bia be bi si ase de ko si se mi so o ma biu yes la maame se papa no ma ye bu ko ye de fi ase ma wa nka se ne be chon abi je onye ye nche ma papa ni ma se sei number na mo ani o busua ba ni nka tika ko ji ska ti di ko ye ye ka se ma se maami e de busua ne tika se ska bi ma ko va ma ha Debbie enkwa ma
no asa obada achi ti bi sika abofra do oda achi so abofra kama papa ye ni say ya sebi ti e sika se ma big man no sie no papa no say da fia do beba o be pass papa bi enka nchira ye me da say original nso ye da adwuma oh me e do ma de e dey see any ties the Osa Nigeria ho ato sikagu de bia me dan sa me fra na so ye adwuma kase bi wa kra oh me o ti adwuma bi a me ye no almost by 50 bedrooms na adwuma na di kwan na onim say abrabo mo nso no winyam super free ho a baby ani pa bia di ntipeto no abom etabie ti edansie de Osa Nigeria ho a ato sikagu na so ye Messi ese contractor kesi ankasa okay so wo bo profile say wo da no say wo nsuom wo de asesi puta aso na Osa Nigeria ye brede no eye ne dan say dan tia o abusan o bibi a obese ye man bia no be kan jam Nigeria be di amount dodo o number me open Nigeria contractor one number 0243 72 28 54 okay 0243 72 28 54 de bia o da wo bia no so ha ne ategugu jise kro ya yeku so jani wo so na mintimi nko e wo prefer say janchira wa ho de ba chomi nko ya ka se ko sidon de ho de mi nko was young people no hu blame ndi ba ga fe Nigeria bia ba da ho bia no fe Nigeria won sare kam dodo ya se never sinanu enfa course o sansemi ho 0551931931 0548931931 and somehow wow ma na ne nkrofo ma wo kire o made de wadu o made o muturu nyina aka 0551931920 0548931931 pacho 1 hello mira ma he no mama pacho yentio pacho yede no mama ha ya jos letia ya bra otapi da obamba eni ya mame mrs oduro mame asemo eti ekida ebi abone ebo mu ansa na papa yi beji tun se awon ne banada ebi abobi emamu na so papa ne kasa wo kasa chire oni akola nada because we just first one in case we teach any kwa dia e juma wo dia no ma fon sam ebi ni obo mai do pro ebi no enti ma me mo so linyina mo na so na ma me no so mo nkatante ni ye so hwe no wanko pa etire anko ka se ai wo de omo ko ka no eti wo be ka ni fia ka o tire fie ka na nyesa to de ba na asem no ma ye de na ko ka te ko ka no fie enti mo no ma me no so nkasa ne ma me mo so linyina mo kwa ko to man na nyesa ko do da so ano so ni do be to the 28 of it be ma ba na wo ka bisu onya atenka bia wo na bra bom enti mo so re ma kora no me da ma se yes so yada se hello pacho udi yentio hello mami udi yentio pacho afternoon hello e mani nko ba so ani etie ye ho wo ba pa ye te on kakasa hello mama, good afternoon. Afternoon, Papa, ain't you? What I'm watching, my family, the boy, my Ghana. I said, we are doing a black and wow. They said, you are not good, they're going to call it now. You're going to call them a bit for 10.5. Now we got to talk about. Abba. And my mother was also a mechanical mark on my land, let me have a baby, 9 Muslim man. Now, we're going to give us more Canadian and about hello. Mama, my own so romantic voice, ya would be MY. Me patch on my own so why? But you're Yet you. Hello. Hello. Pacho dientio. Pacho dinu na yentio why? Hello. E giantio.
Good evening. Evening. Good evening. Yanko. I'm here. Hello. Eja kasa. Papa na le really for me channel no angasa ne ba ya utimiti ni so. Hello. Mamen pa chambe to mto bika kafa sini. Papa fona bani de sana moye. Omo mana no mo hero 3 years step fathers no ana ya biological fathers no. Aya di omoye isu wo ye na me adoma agbeduma ni mo ni je papa no. Because uja otutu ni papa sa. Ana ye school for nkola. Yes swemu. Mo sunu ejuma pa moye. E ba ba mu our two for my one thing. The money di ma pa mo na me sure mo. Yo, yada CP 2. Hello. 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 Hello, mi Raudi NTO. Afternoon, morning. Pacho Udi. No, good afternoon. Afternoon, did he say? Yo, NTO. No, that's it. No, let me Hello, Kafra line. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, by my Udi NTO. Yo, what's that too? And someone can't train. No, I'm a fear in coffee. Akoka. Yeah. You shall find your friend Bessie. Here to ascend you as soon. Now, some way, you may. They are trying to Monday. I did an hour. And what was watching on Costa Power School. No, I'm a Bessie. Tear from China. China to the command the best answer. Yet the police for the school march. Timisrao, Pebrama Obama. Joe. Case number 2. Dennis Dagati. That's I am a frau by Suhu. I a complainant. Respondents. Yes, indeed the director. Director 1. And on Sujina Kabakam. Order in court. Yo. Eja Dennis, what to say? Ya no man so kakra why. Wo ba so iso e Bible kura bi focus ya snap kasa preko. Anybody happen here? Can you open? Ada what do? Asana na manisu. Hey, Bema na esu sa. My lady was super papa obedru he. O pede ye, pe Bible na eh ensemusis. Bankata che na esu se. Wonya bi e na no kura no. Papa, ya ma de Barbara na bodua ana snap. Any snap will be no be. Emma Bemesu, any other crowd that can be honest. Peter Cosso, Bodin, I am me. But I am in Dennis Darty. You crack us up, you crash snap. Someone me bedi. Some mammy bedi. Emoya. Where ya? Nan a rad. Nana Mwami. I was your former uncle Peter so dead him. Why?
na de we papa awurade e na ebe wi asi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert middle nande na wote ho a waya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetweme no emu aye titiriti mentumi pon sorry ho na enwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no echiye natural garlic papa bi ene edi aye aha na madam fukofimpo ka kire me se you work natural health for the drobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hum edroi enya mapemfo ema wo manofo anase nkoda ho nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atu 3p garlic mixture yi obenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e wo 024892882 and 020-100-0021. I'm up for Abyss Plaza the way I have this year market. You go from Jinyameno, Yanyan is different type of Jinyame. Betobi, Abwani Yafofo, Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Bashebi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Yatete Yaman is to be beer or Abyss shop. Be beer or Abyss shop. Betobi cotton. Betobi koche. Eya fofo la fo. Yatesu. Bla at this year market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa Piana? You watching us a bear way. This is my secret. Give us pea capsules. Emma, I want to go from now on to move bread to my day one pen. Give us pea capsules. Obey you as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no show bottom. Where you from? You not follow me. Baba Chiamo as a DJ. No. You know if you are coming, a friend give us cold capsules. Say yes, see ya ran the wall, so cold did do nip a dream when you know posa a mamma and in my window woman. Wouldn't give us cold capsules, obey your free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us free. And remember what if you do what you do, Kron Efra. Give us core capsules. A pay for a batter, one more menu for one and Quadawin if you do me nunca. Prakasa ya duabon wasoa ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hiye pa enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi ti se kowunsuso a abonwono media akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ anim yi ankasa prakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prakasa powder sisi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako
ɛwɔ ne nsuhye yɛti anɔpa ne anwumre wɔbrɛ a wɔdidi awie wobɛnya preke powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Abibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfrɛ 0550 19 15 14 preke se powder eye aduane san ye aduro FD ahwehwe sankrato emu agi atum adi oish honey I never surprise you Ejusa herbal mixture any Ejusa herbal capsules say down complain with sisini kokua epe anjiwa kade and draka sepan ne Nikodi brew. Yema mani mema. Kuku ni sisi ya redroke sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasese ni blabo biye. Sudi. When you come on mami adwamwa. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. Hello, me grow fine. One watu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echrese. Yariye wuni pedria ni mu. Ni pedria no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Woni nua woni pedria ni musa. Na enua na ni pedria no ede ekwatia yade no nti. Ema wonu muto. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. Ayedi koko aje. Emeni pedria no munyani nuro. Ma wutumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu etua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo die oma kwada no fo. Ni nkwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is this supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. Exodus moringa capsules any Exodus dandelion capsules efi Exodus ebusuanim bebe boa wa pomodon eni bia wo benya no betimi aboa nanso se wo tu no a wo betumi ando mabom bebe boa papa se wonnom Exodus moringa capsules ni Exodus dandelion capsules e block ma mo dedi efusani yi na fe ebusu immune system no na kwatia yarewa ahodo ni yi se Nipade nim ya moringa etimi ye. Na dandelion so ye nim. Nti ni kasa bebre. Enye mu apemfo. Ana abatan ya omo elifo. Ana abofra onya enchidi. Exodus. Everyone does it does. That's open foul. Company I am team. Anyway, if you Mr. Pins. This may not go you. Test be or any capsules. So the mawa. Say you kuku. I am team. Wifey Mr. Pins in a tenant. Now listen and say wifey yare. Or choir sabia. Let me listen when you're malaria. Me call ya no mammy malamis. Me buy ya and ben malamis say wifey. If you don't know what to see, say. Me cry when yamekwa. Or mammy tonic be. Rah. This is a machine to you. Hey, honey, into a baba na can you want some son? Oh, baby. Oh, my baby. And you are.
Senenso, Opemfo, Obatai, Oma Abofra no for, and Abofra only in fear do me 8 me for said Anyway, Obanya Biato, our pharmacy shop, herbal shops, any over-the-counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. After you Mema wakwaba Herbal Life Care. Jeye body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, whoop wider hip, big butts, body brightening, and also whoop appearance look attractive and Jeye laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, dark spots, and I add you honam apostle any for any true Life Care you are new at the mouth. Life Care, yeah, body management, and now say weight loss. Ebi ana uye overweight, because say slimming down kama. Now we skin no, and I say body no. Etimi eyi no pepe. For any chem our Life Care. Life Care, you are Kumasi Edun Railway Police Station. You need just for construction and an air direct opposite. Message say for Life Care. Our 0540 588731. And I say 0203 18 9090. Life Care, your life expectancy is assured. Ameria, I'm still crying. Oh, the crazy said, oh, Ameria, from my sherry. Libya, America, so, Amalia, Zumwa, Bedimuna, then I say, Bam, Mammy, hi, Manumbala, Amalia, to the video. A tomato mixing, no. Tomato mix a ye coco kama a whoopee fiber munti and my DNA the madam for 4 years was saying taste love. FDA aji edwedi enkrato yi atomo. Sompa FM. Omari share and ye nanye a crassy DJ or the sonnet seer. Made share Pacho yanti a woda ifro na ye bra wo so awie afi nkobusa ne hawa odinam birthday ba kwi yanti ifro mai baya we free amwa Mensa Joel KNUST 1100 ene odina woda minister IBJ ene we hye no yesre wo so nhira ne kwatenten e de ma no me Pacho Dennis bio bra wanim na kasa den ma woni so se bema wasu kakra jaisu no na kasa edi asem na odi abedaye mama mpacha medase am say America kirani mene na edwuma ode ma me no na edwuma no kire se me ye machine ho operator na pure water rubber na ye no ye de we print we a me na me de kwashe machine mo na straight no na etumi atwa nsu no se ne nsu no betumi ayo 4 square nti edidimo a na papa no bebi sam se metumi aton de abobo ya aton pure water na ina mi se metumi aye eno so pese wangasa no free me pacho mankasa de men me yere ne me maye wosu hom nti so hum na free buy me pacho yo okay na juma na mo ye no we pacho juma no dodo wa okay hona go change ye pure water no okay na wo de abaya akra na ashama na ya ton wo okay nti oka kire me se opese o ya de bi mame na saade no se mi bi mi sia no one say me yere ne me ho say akobo bra den de aba jo kan sa asem ne to mi timu no nso e be ye me de nti dakro ka che me say opese me fa moto nkoto mpia wata mano no e no de me call station ti o de me call station no waye keja ye be hihye nsu wo hihye nsu no wo na de padlock atum
nti eno no wo hihye wo de nsuno ma nipa no first day a wo renyi sika bia de ode begum bia offer wo ban 50 bucks na wo di free no okay because na nsuno no mo nto but no see say yin to me ye me to me boa no na nsuno gina no mo to hu say nsuno mo to e won kran abonten so a ida say me ode me pe Dubai ode me be ko Dubai ana me say Dubai emfa so bia mere me ti me sira no one de ntimi ne guso kasa no say anonto ka ma me na me say me pe ka nti onto moto you kada ni Sompa FM because me get you pressing when you make yeah iti bosumu so no beti a okanso ya o twen bia 25 days asen abeto so ana 18 days asa we fi ase etia bosumu tu akase bosumu me ba first one mama bosumu pepe penti omutia me ka omutia omu ma me say 7.2 say nti ni next day no ena after some months no omutia me ka 15 million by 15 million so no why welfare by force welfare say ubeye win you ye bete obete na say o ma mi wu ana akọware a omu disika ni bibe ma o eno no muti say 50 cedis we say we dey kakre ana me say ina ye kesi yen but we say wo yen kura na bosom ne beso no mbetew nti edidi mo de me call na o ka chere me say sisi yin su no na before ye ba be wura December ni mu no ena oyi mi fi station ho na makwa checkage mako 37 na my customers meaning kwa me customers 37 nti na manager wo a o hwe adwuma no wo cage bi enso dodo se ne kom 50 bucks 50 ena unko awo 37 baje yo nti mi ye o adwuma wi no sia Dennis mi tumi aye adwuma no eno o se mi me pesto wo Ashama Lebanon na on high ma me na on high na ye fensu megu ma me na me nton nti me be peso no kotiaka na odi nsu no 400 store na for 400 so mo de buy no eno wodi cage kan nti na me san dia free customers no nti se nsu no ebi be bie mu a na se cage ni wa se ne ni nsu asan je se mi nsu no 50 san command na maji old man in itimi ya ne sa no a e ho so market ni fi asigina e na ka kire me say aka de ba ko pe me ye ma no a na che say nia ope wo me ho no we nya nan me so nia me pe no wa ye de ama me eno so be yimi aba sha man na bo ebi wo ha na oto nsu no wo nsu ni cab o cab ye friend so 1005 nsu ni so eba etumi di bia be 1 month ebi a 1 month 2 weeks ansa na won etumi ato awie nti oyi me ba ho no wa 1 week na ma to nsu na awie etumi to nsu ni wi a ka na de nsu ni ba no na ma tena ka ni na me de sika no do wa ho na de sika koma no yo na ma de akoma accountant no o ma ye ehun biribia nti edidi mu ana obeka kire me se sisi a moto no offer meeting na me yere yare nti kakra na wo se me mehwe no se obe yare no we se see problem kakra ni ade nti ama no so wa be Sompa FM Sompa FM kakra bitubi kwatna no kakra da me krogro de kakra ti offer meeting no se odi moto no be mami we can pay aye moto kino pachiyo odi be ma we can pay pachiyo na mi moto no me keep ni ni to the sense unhu a ubeke se fina ya kwa koto moto no 2014 2024 nti also the be mami we can pay ai and o say 500 million ti 500 million nso no o say nisi onko a na ebeton but na me e wo yakupo bi se etuba bi je etubi ade de Africa ba be bo be wa fa ba de na be wa bi
sɛ bihwɛ na bɛtumi ayɛ yɛnyinaa Sompa na agreement paper ma yɛ ɔka sɛ mbɛyɛ 2 weeks ni agreement paper ma nti mebisa na agreement no paper no sɛ ɔgu so yɛ ho adwuma nti ɛyɛ ready a ɔna mebɛba yɛwɔ hɔ na ne ɔyɛ matoki 500 million de daba na abɛti bɛ wi obɛ kora na sɛ ka adeɛ ne kora sɛ na sɛ na ne ɔyɛ part of it wa sign paper ni bi na mi si yo nti paper na ma yɛ no mi nsi as nyɛ work campaign nti me call me wife wo last week a me ba e na obɛ frɛ ne sɛ ni wife na mi so ma bidu asama but me nam kwanso a kwan bi a mi tun so no me kra no wajuma wura no bache yo ma bidu asama ba me nam kwanso a me kwa kofa moto because moto no one back ni ya chama mbeba be wia ene o sisi ye pon a kire me gebi sisi ye nko park moto no na ye fa ki ni ma no ena o the boys bi be kan me ho asama because any aduma na trenti no o the boys bi be kan me ho ti boy ne ba ko be ya di bi na me ne nyu na me ka che ne me board papa na mane papa na ntumi anka ho hwe se we hu ni pa foforo nti no o pe se o yi me ma ti boy na anka hwe papa na anka hwe ena me nim ensise ko a on again nso e den ahyehye nti o kase me fa ki ni nkoma no na mbi sense adan no sisi we twa we campaign na nsu no begin na ye 6 cities on from me we campaign bi begin na nsu na 6 cities ba o ka che me sisi on tua me company ka biom on tua me kan fi company biom me tua me hoka nsu 6 cities no me am eto fuel we once 7 cities na ebe to nsu no na 1 city ya mede me to fuel moto no foto ba ho a me na me son ye nti me calculate no na me say okay sani ami ya adwuma nti no anya hwe kura no bitumi ton bi a be 2 weeks a menya kwanse kakra ya den e de ahwe me yere ne me ma because so me na ketua no kura no before be ba no na masen akwadeka e wo payment no bosom ya ketua na chi because payment ne mantem nti me fa sa 1 cedi no ti na me ton so no 7 cedis na me de wo so 1 cedi eno sisi sei no eye be 5 days eko be 1 week ni no kan se boy ne di ni moto no boy na obeye me bone a me bona mane a wan kan we boy ne di no ni moto no akofo de twi amanfo load di sika ena wahu ena mi se ena se me de me ni mo hwe nti me de me de ne de me nkwa na me ba nti me de o ma me hwe ni yen hwe na yen kan wa se o si de bi nti se nsu no de be ma me 6 cities 30% not just 70% instead of 1 city no their money was I 30% service say me and me to fuel me and me maintenance nti so the 30% na to na ojimi fu bi o na baby no oni moto won hwe on to car tire kurada no so the moto ni ma me work and pay na asimi ko ba ho a wo be kese ojimi fu bi ona baby wo be kese ono no ba be kire no ne onye let me say right o kan sa wan ya de because me ni we ye adwuma ye ne unhu me da na hu hwe se me am moto yiti se me di ye adwuma bi a obi be kan bi a kire o na driver no de load ni bi no aka kire ni se me de ohu se me nyesa because baby a me fi no ntiti a mo de me afem no me mpese me no be ya de a obeka je mi se wo usuban nye nti me mpese nti o kan sa no na mi si data na obi aka kire wo se me de mi moto no me de follow dana ono obeka je mi so kronfo o kire no na obeka si na nko a ti no kware ni ka sa ofon so eye me yawo because me fo bi adeda o ko ni che adwuma no ko wanya se fi na me ko wa eche ko ba adwuma ma ya ma no nso no nti ono obeka je mi se adwuma me ye no enye me nyama adwene se me ye ni favor na me se papa o ka che mi se nsu yitimu a obey se ya ma me o kai o se enye eno ho no ye den o hwe ti na chere se 1 month pay na ese so de mama answer no de nsu be mama sa 7 cedis na mo o de ama wo no wentua 1 month 50 that 1 month no wentua
ɛna cage ne so woche uma nipa mienu bi ati sɛ uma nipa mienu bi a 50 a 100 bags no wo dey also 15 cedis saa cage na mi che ni nyina wo ntia sɛ sika no yɛ den amfa mami nti last week in you buy no na me decide say nka me nton nti me ni gina phone so kasa I don't know beka che me say me cry we see me the company they cut 200 million and I say e dey na akode e dey na akode you see I want me ton me disika na banti say sika wo ka mu no and also there say yeko and then you dey can in your nika the one we say with the company they can na me the company and before then accountant no catch me so ba be je adwuma no so ba be je na me say anka onfa kai wo no on kan kire me e no catch me say kiji na me ma che ne de kai wo no ma be tue ni nyina aka 3000 ina me calculate kiji ne wo ne so a e buru sa 3000 no nti no mu de suba me ton na me ne driver na me ma kan driver no e bi won so a o si mama papa ni se mama madodo a na wasoma omo fi office na omo be ti sika no na omo deko na before them me catch any say mi ma chiro yan fa me anko school ye be didi agu ne chemu nti ade a chiro nyina ye tie sompa nyehwe but say bia 1 million 2 million there it to make kind but say bia and you mo people so we are seeing me say papa to where they will and my brother boy because and I got the position in contact with that about this kind of me dear you maybe you me dear you maybe I take you away no my father say me here the woman was here our party na it's on the casana when na me yana me kate corner ti me kate corner emra na mo frɛ me video do ase memra na yenye account na papa no ni koto dodoa eno wa police fu bi onsu dodoa on frɛ mo say hello no wa ebia wonye boni bia ebia wada onso okita phone no type a no ne o makasa wo sha office wa no aba ba kire wa chiri bia to mu na nsia ono so say no de cut nipa ni so no de nipa ni de cut 200 million na bi say teacher say tem bia obi de cut 200 million ana eni anga me friend bi so bi fa ma me yire no enti sika no wakatua wantua sa na motoki we campaign so e motoki we campaign say we name my agreement paper name my enti na me say agreement paper ne ba na say adwuma no wayi wadi ana there be send you ye no because they say soon say me ton na say me dey 70% ah me ba beto fuel room for to ba moto no ame na me to me hwe me yere ne me ma na me sim pese me jai na wo ja na akotena fi Sompa FM mi tu kwa Sompa FM na me yere frɛ me say bia kwala ni yare na me nya sika ene so ye ni biase nti e fe nyinam say me tifie because me ye driver na driver adwuma na amena ne yene so obi di menim ko ye lances ma me lances ne se na fake no mo ko ye on the menti ni ko bisa ka akra na ni panike se me va me lances e mada nani pay a woni mu ni din wo se friend director yi me pa cho ensuo no e company ben ya give it ai give us company give us the here mon frère yi mame mon frère Linda mame say ye give us ya Dr. Solomon Kwabi ono de on tonsu so ono de oyensu ono Dr. Solomon Kwabi ono e wo nya ne do no any Herbal hospital sakomo no owo le kwiso
Oye hand sanitizer. We dey efiase. Abrampa, we dey efiase. Ti Jamai. Why? Ti ada say also obechiwa na. Say ukududu wa say onene koya akonta na. E hono obechiwa tu. Eti unso nko. Enti me friend say le frère accountant na say yo wo no. Na ne me yan say Linda, give us oye nsu. Dr. Somokwabi. Aba case what ba e dey enim so onim nipa kro dey friend director. Na me bisa ne say nsu na omutwa ne din di say no give us. Oh. Where dey agi say ye ne fi asem na ye free bisem. Okay. Yay. Eti say dia na apesa papa ne nyama. Talk to you. Because okachire mi say mitumi menso no moto wa shama ho manu ni obeya mamini ena sisi anso sen richa adede atono so me di me ni asembia ono de me sa payment no fa mame ena me hu me kum yo okachire mi si me pese mu mi sa ne keke say san sisi asem ama kan no media through mu say one case of miss man come or so dem back one case of dem back to Dubai no am case dey binti me pe moto one case of time so one yan tuma media me nyankopon ba ho jitum se me o so beto moto na ma media and me odi am nyankopon we kura kasa precognition happen because me hu nim nyina e hye adwuma ni na ensuo na tintim ma sisi customers ya make it so no if you have to draw my attention say in the nipa 17 after me so mo nyensu obi beji 200 bars obi je 150 obi je 50 bars feel the heat Sompa FM obetumi ai adada mo aba betim adia jombe hwe na obedwane saa debi kona ko kire wasem we ma papa na me kana asem no bajaze accountant nia eya me ya wo me ko mi say accountant na me disika no koma no ono amfre me da say me de ka 200 million until say sa asem we buy ya me ke say duma no say sa na say dia papa na ngasa won number Dr. Somokwabi won number ni number we on the young friend from him mami nwe na me friend why because nim say on say on kra ni na advert that show you ma senior always sika no ono say ono kan say ma o kan wa oh nyabotre ye be friend ni em friend why ebusian from pacho me ko Canada Express Group eko Germany e nyina fie ni nchire eko New Zealand ye kusua de ye kwa kwa ye adwuma ni nyina obeye 0249000448 na eno ana ye de aircraft Gentleman Dental Clinic. Ye kwa hwe yesen akusi yesen apolish afeli na se wanu mu bo nso a ni nyina obeyi afiri ho kama e de amawo me pacho ye Kumasi report junction total filling station wachi free 0559139582 me pacho bebre yankamfo Joycam Roofing Company Limited ye kwa koboye danso ensuo betoto inframa be fa ope bo dan so fo ni kirem omo mehwe mawo woodworks ni nyina oye trusses bibia self lock ni omoye omba be boso mawo Eurotown ni nyina ya osoko ba mpa me omba be hwa ye bibia de amawo Techimai Ahenso Brigade 0540125816 oboye ba center adoato adumenu if freight so ye nyina fie ni nkirem no mehwe wo adwuma kakra bia no be to pacho ye de preke se ye de gusu hiem anase nkwan be kama 0249761508 give us P capsules ye kwa kutobi udu sinanimu a uda yetim kaja unso ahwe bibia be ye wanya ema ne mema mu yade asie betu pacho give us co capsules ebetu ko kwase ayam team ni nyina be ko ebe free give us about mixture ebetu malaria ne typhoid ni nyina capsules ni bomu ebetu nam sayade bia 0543222470 Sasam Herbal mixture yen konko gibi
eye new booster ebema ho atɔ sciatica so anento ebetimi ayi na firi hɔ BP jejewo obetimi akɔ akoma bo kinkin ama ya hwɛ wo cholesterol ju moja aboso ebe firim me pa cho give us eye sasam herbal yen use fresh man capsules ebema bema agina mu ma fresh lady capsules ebema oba ho awese watenka beba ebeba fresh cold capsules ebetu cold kwase kana herbal mixture enu betu malaria ne typhoid ni nyina 0243559 abusiafo abije mesi doctor so bokwa bidie ye me paniche munya mama we reproducers be pamuche munya mama na e fiasem my lady ba mi se champo wo de te ho kakra ah min ka bi sai dabi so nya asem ya we ka meka kakra so my own say e boye kotodu me say come say no credit say no credit say na branch e better office ya wo so ya wo kana sem wo hono no awo kra ne documents nya de ade no me dem say asem na ya no credit me di CP e no credit me dem nyin me dem chiri pa e no credit because ya do su ko e wa so asem no e no credit na say ba ko say o say be say bi o ya wo tu say bi wo hia mu a so fami na wo mobo je say ahụ chire mu a ya wo be ko no na wo mobo na wo mo ya wo mu tie me na mrantie ni maba ya mo si so a mo wo between 10 years de ko be say 20 no mo ma suku ehia mo na wo kura eya pie ntumi ensisi abrantie kan sema ya ma ye den amra wo enya so so wa nko suku enta twa kura wo ni obi a ode ne ho abo afore wo twa nso afiase ento woni na mua no onyi nipa 37 a wo bu jinsu obi agi 50 me say champion Mr. Asem we no me see we dey me dwa yo enu ti na make can say promises na yo nipa ko no promises na wa beka ti mo me ko frɛ papa no say I be je mu person no friend from na see dem the promises bi wo mu ene ade because the yiri akomu de no so bani ka crab ni yiri yare akomu de no promises na de no mo dia o yo batai papa ide yen nyenim so yo batai no bi kakra no from ne mom no wo ja no hama no enchi ni ade say obechi ni ade wo mo kro no na se mo awe ho so bani wo ne ka dia ede kemima abranti na adwuma na wo gina ma ni gina ni so enye nchira akwanko ba ne sana enum mi be pie ba bi o enu tie nhwe ni ye pa esu ya wo su a egu fom nyina ne sebe asantefo de kan eya ko eduabo wote ase enu ti papa no yesre no pa so fa ye da e say dan so ya da adwuma but they say de enana sana me be fie nti no me wo fie ni nya adwuma bi a na me se me ese nya adwuma bi ase ya na ofrɛ wo ba ye wa frɛ wo wa frɛ me ba ofrɛ me no na che se sika na onu si me de ka no eno ho asem because ma etu mi sunsu oh yeah asem di boni o na Germany doctor so moko friend we your friend catch and say this is the situation na me say you person me person me make some to me show am friend Sompa FM Dennis ya botre what o friend o bi say ba he no body bi ada ajuwa we ega da be de be re ba mire ya lazo we why no please to be ya ateka grasa oni amu ya yo no bi ba owa ena me said you ka we ye shenchen ado ya front chair every 2018 30 December wow wedding ring a bright pa oh every say we obi a wonye basa basa tiene oni me din ko mache tumi so onye obi o basa basa oh ti Dennis unya license ni bia obeye adwuma obepeka oh ewi asefo amore me mesira mo why mommoa me ne yenye license ma brei why na tuo ntwa na ahokyere na o Ghana no de isam o party e de be ma brand ya no de international television su say hey
Nana Brampa last no kura say. Almost 1,008. And no big test here, must say 1,008. We cry man to me this come up for my. Oh, there's a been there with you. We were with you now. More than. And we got somewhere in the now, money, I say. That's right. Yahoo for. We see some soon, no, let's go. But June will not make 40 years. Oh, we know in our June, a day, baby. 7 June. Oh, and I used to June 5th. Sorry. Dennis, sorry, better. Obaka says, sorry. Dennis, call it on for Montransina. Nana Brampa, and Tenantona. Mumway, why, the angel lances in my brain. I have some doctors from Okwebidi. Oh, yes, sir. Oh, yes, sir. I'm saying for call it tank. And I met Betty. Young Quay. Man is sure about Fefe. I do obey your moody. Omonti. Every my tearful, near phone, other phone in Aquaba, about Colitac Dental Clinic. Colitac, a Kumasi Patase, Culture Management Building, so. Honum na bon Colitac Dental Clinic. After Suko or Sacro Ponswa, bon Colitac Dental Clinic, Ewo Honum. Dunkon offense so bon Colitac Dental Clinic, Ewo Honum. Area for Colitac Dental Clinic. Now near Chichin Como, a foul sing. I did be and I hope be a foul honum. For Colitac, Ewo 0538 250 078 and that's a 0545 906 888. For Colitac, now near Chichin Como, and foul sing and no one yare bia. Acho oba Colitac Dental Clinic. Ye bibi to say extraction, scaling and polishing, teeth whitening, teeth replacement, and orthodontic procedures. The car extraction na a brofo kesiye kwa. Extraction in na de patch ni say ye ji usine free ho ama ono. Obi wo honoma toko beda ni sima obetena tena honoma na afia koduru baby e wo se wo yi free honom no. Se wo pese wo yi free honoma koduru sa bia na ene ye friend extraction oba Colitac Dental Clinic. You be here for come the amount. Colitac so enter say other clinics no. Over Colitac, you be hwehwe say eseno emben intini bia ye koyi firi ho be ha wo ho. Baby wo no betima kobo say omo ncheke ni nyina omo nkotwa esrem. Eno answer ometu afi ho amount. Na etwe no be say osimi kotu mi siwie mi tie me ya. Anase mi tu mi siwie mi ho etitriti enkoda. Baby Colitac fit me kabra. Ansa na ebe wo pane no. Ana ansa na ebe ye ho adwuma no. Ye hwehwe course nansa. De kofa ba ene hwehwe ansa na ye afi ho ma enko ba bibia se okwa kutu si ba bi okwa no mo de asa wa hye wonum no mayi sebe mo kinkiti bi afim se omo na hye osimu da bi yen sanete mo bi ene ho hye mo na mo ho yen fi ene hu mo Colitac se wo twen na wo tena tena fia na se tokro no kokodu ba bi a ye friend pop na ma ese no enkwana ekodu ho a na wo te ya wo no normally sa na ya na before ye dwene anani pa bi ye dwene ya dwen se kaka ne bebi a wadu na wapantan na wafona hono na untimi ndidi untimi nda no dabi nyasa na kaka ne tie kaka ne hyase a o se honom no ho ndi kan ye fita ansa na wuma na wo se ho ye yellow to aso na ye brown na fa ye tuntum na hyase tutukuro no ti Colitac se entwen kra mane nduru honom ansa se wo ba ntem na se esene enyanyo ya ana mfemfem a yetimi eye feeling ma wo na se ya stop bibia ankoduru bebi e beduru ansa na watu afi honom no ena de bia mesi so say ade bia ye health bia no the more economy no na sika no ekosoro eti hu na hyase na otumi kana ba Colitac Dental Clinic ye won kofo bi so wo hono ma omosen atu enso mu ne nda so bia omo dwen say ni nyina sese awie ontimi nya hwen fanfa ho dabi Colitac titu mi kabra ye betimi asi usena ma won ese no ye wodi yiyi ena de yenyi de wa ho odin besu bia ye be ya ma won obebre su trim se wusi e de pampan bo ndabi nya sanete ejina baby abakosi no because corner say ukosi wusi ne ka kiro say siwe permanent na wosi fixed one man no looking na
se wan nya hoforo pampan bebo wonum ti call it taxi to mi kabra oba ye be cheche oni nyina mu na de obetima ye no ya ma kama once wa ose hu se nkeka wa bi wa ase no ebi wo ho itimi wo ho a cha afi na aye green ebi wo so abehwe bo sa de brown bi yellow bi wo ose na se to mi kabra call it dental clinic ni ye hu free o se edidi komo a e ma wo twitwi usia na afi moje eba ti call it taxi international ho ntwen ewo ho so cha etimi didi ko ase afi na wo ha na wo se ne keka onya accident bi ade bi ambo so enso se ne keka no wo ha na etu afi ho no call it taxi de bi ntra ho bra ne ho krum free o kama ne ma o ma product a we use be ma wo se na gina kama wo ma o se eso abuo call it taxi bra na ye mfele ma wo e yo bia ne tit color oba ye wo de e check o color na ma ye via ne afele ma wo nya problem bia wo achi bio se ye wo nso so no wo se na anhye yi e wo se na atwetwe mpana bi wo achi bi wo animu a call it taxi to mikabra ye wo orthodontic procedures ahodo ye wo braces ye wo Invisalign ye de be correct ama be duru mebu so wo se na ye kama so wo se color no wani nje ho a call it taxi to mikabra e ma na nya odadwen kra ye wo whitening procedures e be ya ma wo a enye unya effect bia wo achiri say bia achiri wo ho na wo se bubu debi bra ye be nyina ma kama ye fa bibi periodontal diseases de epache nyina ne say wa wo ho abun se wo se no shiki ni nyina wo se wo se no wa untimu se wo se no unya yare bia unya accident bia na wo se ne wo so no entenatena ho nche Chemikabra Qualitac Dental Clinic your procedures ahodo aye ma wa ebegina kama a unya problem bia che say unya problem bia wo ho ana se unnim se enka wo wonum pampan wo wonum ade ehia yeye pa because pampan de etimi say relationships na ade ba ko so a edin say ohun kani kura betima ka chewo ne ka edin ai ne ka edin pa wo yon kokwa woni ni ebokosuata free edin so be ka chewo edin pa na pampan so tini pantem bebre ti yes say pampan wo ti say bibi satreke tuwa bia ba wonum a entra ho ma ne nkwa akira ansa ba Qualitac Dental Clinic ana enka ba nipa num ne ma bebre ne de ba se wunya problem wo trima etimi pampan bo wonum wunya throat infection de ba se wo benya ulcer kra etimi de ba wunya kakaso de ba efin bo wonum so etimi de ba enti enko ba bi e ma en ko ka se o bra me ho wonum na pampan de ko ebi wo ha ba wo ho ma no pampan bia anko because enye no na de ba ti Qualitac to mikabra ye be hwehwe ne kofa bae no ne ye yefi ho ama wo na wanya wasum di kama ti se wo pe ye kira kwan bia wa patas kumase patas ye o ka kira management building no eye movie house opposite hono munya duru block house a enye yira kwan kra wa se akropons ye government road honom no opposite circuit court no ana dunko no fe ye o NIB road honom no ye numbers ne 0538 250078 0538 250078 0545 906888 0545 906888 Moy yeah to also be why you will be able to say fashion braces come 3 minutes you will be able to say fashion braces your normal braces are area treatment and kasa okay but o pese wo se no wo di nyama bi sisi na ye fema wa you bit my amount your fashion braces wo hono edru sa obu ho an se nchiachia na da ma no ate agu se so sa pepe ana e two gems so hono enu ye de sisi wo se no so ma light toss or na reflect kama paste dom ne ade ye bibia ye tombi okay ti se oba na se opese ye de BBC so bibi wa ultimi show bi na se o she diamond bi o she gold o she silver ni nyina Qualitac ye bi wo honom opedi ejiji anase de de si ho ayenya ni nyina ye bi wo honom ti Chemikabra Qualitac Dental Clinic product in the obebre ye wo de be ma wo gam no ho ayedin ye wo de be ma wo se ho ayedin ye wo de se wo se fimfim a ebeti mama ni nyina akọ ye wo de se wo lacking some nutrients bi kura na ebeti ma replenish that nutrients na ma wo ti twen fie kura nche ti Chemikabra Qualitac Dental Clinic your numbers ni bi o 0538 250078 0538 250078 and 0545 906888 0545 906888 so we are polishing like this na opese osan bi mo be depending ni pakro your instructions bia so you tit whitening we are
ye show so would this so a bit made the bear 10 years kwa na wonye bi o but ogu ho no ma especially mo mpe coffee pa no e no mo smoky bebre no wo smoky a change color no because of nicotine or smoke nim no eti no say why dey say abenkwan no ne ade de oh debi abenkwan no ne ma stay sene de udidi e cho say udi wi a wo so orange wonum but so ujai say enkwan ntare so kama de a eno so be design titi na ma kama ti ye white ni wi a ye won ne ma bebre cho say ye ene de enkwan say wo ye okay ti udi so kama de a unya problem bia okay sapa penalty yo abusia for na ne matima sumo qualitak ani kecha amaje my building patase ya osia nkawa nyema chichim halitosis ahmete first impression ni obi be page my office oba yo kacha bu so amanfa no because we ntumi ni enu kankan say na channel office nti ya de ha twin e wo hu so ani ka de o mo so no ko ka kire o mo so o mo nyintum baby o mo pasum kasa nso ye no be ka bia bu tuma twice o sia pro na kire kwe je ndi ha dwen etiate ye beba radin kanu we da masi say that yo katima Herbal center o see infections there we need so for kidney problems I am crow ulcer any union fibroids ni prostate e obu akwa asamase ya 0246914717 Kangen alkaline drink ayen sukrogen enyine kwa GB enuano wo mti wono ma be to be bia so didi ama o wewo pesa odi nsuo ye no ni nyina be free ho Kangen ya obrama UGC Tafuni road abaruto kwanta sompa swame ya bronsan kase na sesofuna me ho kona kwaje odie 0241449191 Tabita clinic ya sabia soronko wodi abrofo ni dro nti yade no obetu ase ententen omba be show ni nyina omba be yamma fo ni kire ho ya wangudo da ban no mo show 0260196219 Katima Company Limited then ya di Zahara Mixture ni Zahara G capsules ni nyina fi ani nkirem enemu sa ya de oba ni betu free ho me pacho candida syphilis gonorrhea trichomoniasis ayemukro oba woni atenka osifa G ene capsules ni bom emprenu dako wadidi awie na be nse ampa why ohun adro hindi eba mixture so into malaria no ni nyina be ko 0246348334 na brampa tonte we my lady as Dennis Trace my lady asem bi adi bone said the asem ne te no ti said o kan ye yire no ye yire doctor ti e be je mama na ne doctor akasa ebi sensem na da ho no my lady se base ye kasa ye be kasa ma nipa bebre ye sa na me se sa ampa dia ama bebre dia tu mo fo na nso no e pese on ne kasa wi ni hu na asem ne se no kura bi wo mu se de me baby wo America your friend oba Patsina or woman of faith group they say also was sending 500 say mfama Dennis Tina eradin shira wate wo maame me de oma me de atetemo to oma de man of faith for moti ase pa baby amohwe me bia woman of faith or say the Lord is our victorious banner nyame ayadom oba otoso 19 wa nyensen eradin and platform issue eye ensanchene ni anwade ewe bre bi wa me bodu ni krati ame ano eye me nwanwa enso nyame eye adwuma ewe bre de ma hunu so onipa bi abema ho kwan no onyame be fa so e de wa bibi enti tena eradin yankopon hira mema na Dennis adawase na ro bakasa enti my lady ehiafo ma ye mobomom nyame anim ni ye ne ye ne bie ye mobo ebi se abemen oni me adi nkomo na me nim company no oni me di nkomo so business manager bi ono akro he da nim ne din besi ne ene kro nim onim ne din nso so wan ko school nti no ade ye nkrata sem bia no onfa no ho nyim my lady ntinka pepa no nya ase oba be ye adwuma no ti se bibi kura ni a na se te sampa o so motena se nanka mo hunu se de mo besi aka nafa na abemen o ka na yira asem na yira ya no operation to ntimi nya adwuma bia ti wono a na ekoba ti kakra obenya bia fie ni odeba enti di osuro kura ne se my lady se doctor bemi ya china tum na fie de ne be kokot 200 million o se ni fie nya de a obia be nya 200 million na me ya de abeyi no ne ha nyina nti aye ni sun ya wodi free eye enkran ya duru hanom na no pe no my lady enti ye besere
say tisa doctor anhwe na yensiesie asem na say tisa so so a 200 million e dey Chester Dennis adam would insurance na ko free ana I am no one say over say 200 million and when your mom you must see me because accountant in particular no one can't tell me na friend is free na Sompa FM send a message Sompa FM pacho na some we kaya sampa o na nidie no bu ye ne na ye adwuma at least I say man benefit of the doubt na you need dream pacho bibri enti me kokasi sa 70% no de mame no into me to fuel into me maintenance and say nya bia me de behwe fie enti ye na adwuma no me gyae no eno ansa no obeka che me say wo kura wo de ka 200 million enti ndra kura no ndra nwumire isi accountant na accountant ora so adwuma mu ono we gyae adwuma no ba ono na me friend say sika bia balance bia ka no fa ma me on fa ma mo fa ma me da eno de gyae adwuma no nti isi aba ko ano ne ye adwuma no ono na ndra nwumire o san friend me ka che me say o say 200 million no me say 240 something million. Hey, I'm say, oh, and the map boy. And I say, yes, Bia, the yam, said Bia, my coy or passing dinner. Yes, Sompa. Me, baby, as can say. Inti, on my day, on my brand, a team customers in us. This is all one say, if you feel. Near Nkomo, now a cow, is a cow. Me patch say, would you out to a bibo de car? Say on one was in farm. A Jenny said, I say, can ye a car walk and grow for and look great 200 million. And I was insurance on a big bar, a jelly kid. We play jelly kid, it is a leakage in answer. Be the Biaco among our record, and even so store. I was say, I said, Dennis, one in the trance, and I'm we am kuntai be now. Cocase, who call bet you to Uncodia, and yes, any am wow. Ma. Ofra we say bra office wanted to see ya mo show am go so your account na wa fra o ma and a police station see em nipa also go kire wanu masem ma mi sika na wo de me akwa akotum na me yere me ma say ya che me atum obi na police so anko go za e tu o si da se wa nipa ana wa ko wiade ma intimisire enya se bia me misuro suro na misuro no se me mpese wo ba chi na ne wo nya akontan so se so ba da hu nipa wo di so na firi wo enti na me ka che ne se anka oma auditor no because oma obi bi kan buy what to moto am obi a se nipa na di chin cages ne so because obi wo ba kwa kwa e cage we esi ba bi esi ana esi ho nti automoto ma obi a odi ese adwuma nti nipa na pa me ho ena me ne ko chin me cage ni nyina so se nipa na so weja adwuma ena mi so nkoma auditor mra na nka me ne nkoye nti anka ye wie a na nka ya ko computer no so mo no mo de omo ni computer no na omo ahwe sika wo kam ni enu so wo si de bi gise ma ba na ya account na nti mi kwa ni emu nyina so obeche watum Mami, me buy all this cabaret friend Tina or America than I say. Or send you 500. So the Madam, but you nyanko po insira o. Ondro Sompa FM. Oma onyincha kwa hwesa o. Oma onyincha. Ebe so akoso de wase fuji na so. Oma oban. Adi bie se fata wa brabo ma. Nyanko po de drum na maybe of e bi numu. Na den so ma ametiase. Ma ametiase ba ma me. Oh. Wetarejin ti onu so yin efun eduma na wa panso e. Papa de we. Mo ye o ma me ma mo ye sen. Oh ye 12. 12. Mama 6 bachi. O ma me ba akofo na wu o mu nyina. Bachi. O na to so sen. Merman me na me to so 6. Merman me to so 4. Ani hu nua mo keto abebre di wachi. Oh ba mo nsu sha yo. Me ma me wa nyi but no ya o still lawyer that's ya baba. Manedi mi wie no and na asem na bombu o Manedi unu se Manedi ensem bi se ba ehwehwemu ba nsa na ntia se ya adwuma o
say abrantie or kan wo ana doctor so kan sichire set sampa de a doctor so de ka on so on neka male de ade atimi di ema bibia ni down krojin male de eduabo male de asempa na make accountant for no so ni ma sanji no to hwe omo no ma di bone ne male de sanji etisade a na ya bodua wo ho dis accountant bi na afo se ho na afo na afi de beto no to na afi wo hunu wiase ebi se niam ekoso no anoden mesre wa maledi anoden abranti abetan esu se maledi sika we afa ne nsase a maledi ko onfo ka metre tv so emeyi ni ho anim nkirem o ko meyi ni ho anim nkirem ti ebesre se accountant for abako mo na matrotro nkrata bi ade asa abranti na nim se onimo de nti wo di sika bi se ya mesre maledi se doctor nimu a won frɛ wo mo no frɛ abranti no montrance ente se maledi se do waje hira poje kasa preko me de me ade we ni ana me mpese me kasa pio maledi on se nebe bi asem na fa na ye din ti on se ye din di mesre se abranti na ni abre maledi se fani elu wo de fanyina mo wuo ebe ya se wo muso mo ntia se chia no be tina tum no be kokoto a maledi o kokoto nyina no aboni dua no aboni dua maledi mi de mi wiase nipa nsrowe o ko kan bible asem nipa bi nyami nie o fa o nyami ni hwa blanche esu an wo su maledi esu an wo su edi enko a ehiafo maye mo bododo na ka be ma ti say 40 years no ko obefoka free kan aba be su tv so say doctor can say nti ama so hu de wonye okọ obetina tum ono so ye tene na de obebe nu kwa woni bi nti won kokora na yakoche no malady so ya fra accountant for na mo ama hwehwemu anya adwuma malady ko akọba say em so bia o ma diska na dia hye no nti me abrante no say koba say tia na ye be chene dia malady wo modua no nsan no omo bia no nsan no me de me kwa no me ho me kra ti ze be bia di ma ye de matena no me ase me hunu so kra di se man de me papa ye nu bi wo Canada a friend Joycelyn also tie pa ti ba bi a Joycelyn uti o se to de bi o person be support e show Joycelyn asema ba o Dennis isu pa cho mo mre scan e fanye driver's license enfa emano na we na me be hira mo papa pa o sa kwai no eso and a sister free my sister free on also Toronto Canada on Auntie Josephine so mo beti o hini fan club e wo Canada. Oh fine it's na mi sha mo pa sister free oni my sister Joe na mi sha mo pa ye ho manim se mo di o hini fan club Canada Toronto no e ba isha so mam se wa mo nyina ba be support na na chi wa mo di o mo Edmonton o mo nyina ba be ka ho ama bibia nso ay kama panti Joycelyn ai wo se ya na pese wo be support ya ne emre na wiedu ti bo modern na fa de bra na se de ye nua be ma ni su no atete aba pa de malady na me fancy say asem si ano asem di si enti malady se ko basa akra na eye driving baby o mo ye license si ye be frɛ enkrofo be o ye nim enkrofo bi ho na se kuruma akra na ye be ma na koye na how this kind of na ya mo mai ne he ya de ama ne se de be ya obeti me taxi malady onu pe taxi bi na ye obi dia na otwa am gidi se enko ya re hosem malady ya re hosem eno se su na wo su wasan yi nani mo tv so no malady honkwa na ma mnya gidie kakra wo enkomo no odi ni ba se ne ba bi asem ne da no ya mfa nto so e be frato enti malady ne nkasa se ye hunu mpuntu obi a wo san komo malady e kyena ye be sa ka asem we bi mesre wa ebi se abrantie o ti me su tv so wa bra o mate dia wo kana se na mi kyirem conference doctor so mo kwa bi se menya na mate frɛ no nya ne kwa ma ne nkɔ na ewu kwa e be fa so malady frɛ no na abrantie so wo su ne dia asa frɛ mo em se mrantie bi na achotro nkrata e dia gu computer so ama akɔhye na nim so wo de kase wono susu nim so watua enti ono de o kan nyina ne se malady na obi se na se bi na da ne wonko malady o si wa hunu bi pen ehu bi pen so hu nim pre no na ni tua pa sei ene adu obi kɔ ya wo kɔ yi ne ho no what office ya na police be fa ne kɔ ya anye kɔ ye type sa na ye be fa ne kɔ nti onu onim papa no enti papa no on tra no office wo no nso mrantie ne bi ye omunim enkonta no no omumra na ba bi odi nso ne bi kɔ ye bia no wonu omunkɔ na fe won kɔ gigiska bi je sa na semite no kɔ gigiska no da bi se nkomo iba ye nim no na ye se o pese nkomo no bi mra eno ne gigi no enye possible omun konko heska no no mun ko wisi ska na wo ampa de kase na wo atwero o de kase no wo atwero no mun de atamse ne ameme de aba no
Say sir. 0551931931 0548931931 na asam no mu ya awere ho nso agya oba no da bi se paniko na hai asene benyansa from hello the people's chief of Unit 1 yentie wo Baba me share we this year with Evans and I make a go from Evans go from next week ye hia wo nso ka bisu o Matthew Baba my badodo Baba medical ka first case no na ma no koso Baba na kwase ni Kenya Nigeria ka fi PSU na ne ma dipri on ne baba on ni ni ada on ni ri ni ada tie kwa ni ya Baba If you come on a problem, you must do the job. Oh, my, you see a mamma. About the jump, said the Bama, upon a pen, a one. I was that fun. Ah, I have Papa. Only in such a dump of the same amount for 9 and 4 no mutino. Then what? Yes, and Prano. Ah, about a million ideas so. Your best doctor, said the Ocano. So I know no calling the best master, Oman and Kofuniki, and an international. No one can. So the assembly na didn't say to the animal diao na a two quatrain the actually na the diana boko na me say as a doctor hello 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 Mira Pacho yentio Anio hello Jackson Watson. Aye. Papa tomorrow can be. Some year back now. Yeah, Mamma Tim Hosa. And hello. Hello, Pacho, dear you. Afternoon. A radiadrum. Dami person ta kapana otwana odia ya hono onto na akumantin me ame da di abatra kwanto sino nyame aye dada nti dia bo no so de mo papa no so o shona sho mo bia no ansa no maka transare aka sabe eni pa o si nyame da mato ensa modua ibi baraje oro de na ka dia fanti na boy na ka sana eyo to nsina Ubi emergency auditor. Yes, sir. The accountant no na to sikara ko di mo. Ono na mo friend na mo ikari yi. Yo ya o no ma jeri. Wa di na account ni. Ero na mo ke na mo ta yi na boy no e mo. So mo ti do for be ya. Ni ko wu ya da ji ni ya. Ni ta ya da ji. Also, my brother will be what my mom was happening this way. Yo, hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pachentio. Entio. I remember Papa Yamin. Yes, Sompa FM. Hey, Como disse na ba, o kata na au ni dawa na bani be wasi ban. Ni bi au. Fata ni andini wa au ba abu chai. Hello, afternoon Pacho di entio. Yeah. Ile atamana kokona kamo kana ile ayo. Ini dia nanti orang kami berkenaan sini. Untuk dia nanti, ansam dia berkenaan sini. Orang mana dia? Ini dia. Orang panen kamu orang kami berkenaan sini. Karena nak sini, tentang sini. Orang ini melihat mana umpas orang, apa sama dia asal. Ini dia nak pasal dia. Orang dia nanti, ini dia mana nanti lagi. Ini dia bersama itu. Hello, Enfado Chasodi. Hello. Ejam Pacho di entio. Pacho ye frema ho brasie. E ka se firi Gogos Western region. Yo am brasie entio. Ni mi ka kan ye oba no a
small girl now onye 15 years na abranti opo abranti bi say one na nyim na abranti ene say opo yi di ene da bi o ane ya ha pa chao ye nye kansia abranti bi ane obi anyim ko edi ene pa chao hello obi papa bi a wafa ne ba ene ye nya abranti bi ene obi anyim ne wafa ne ba no e sire papa na e ka chira about time for na ba no sebi ya yema ye ni na ho kakra because wa ba woni ne ti na wa ko fa ne bi enye ye betre ba ya se ebusuan fo ha na bebem ha na bebem ye kwan ye de Sompa Nkomo no ebesi na asemu ye be di akiri ye be si bi ebe mo asat Sompa Nkomo di